vamos a dar comenzo ao pleno ordinario de 26 de marzo. De acordo co establecido no artigo 130.4 do Regulamento Orgánico Municipal, informo ao público asistente de que a sesión ten carácter público e vaise proceder a súa grabación e difusión para xerar coñecemento da cidadanía dos asuntos tratados nela. As persoas asistentes como público á sesión o fan libremente e enténdese que dan o seu consentimento á grabación e difusión das opinións e imaxes que delas se obteñan. Por favor, manteñan os seus móviles en silencio. E antes de empezar, quero disculpar a ausencia da concelleira do BNG por cuestións persoais. Gracias. Damos comenzo. Punto 1, parte resolutiva. 1.1, proposta de recoñecemento extrajudicial de créditos por importe de 19.453,87 euros. Señora concelleiro. Dictaminouse favorablemente pola Comisión Normativa de Economía, Facenda, Contratación, Pensión e Medidas de Desenvolvemento Económico na sesión celebrada o día 20 de marzo de 2026, cos votos a favor dos tres concelleiros do PP e coa abstención do resto dos grupos e da concelleira Comisión. Gracias, señor concelleiro. Buenos días. Se trae a este pleno de la corporación, en este caso el primer REC, que es el G6, el número 47, onde se propón o pleno de corporación a adopción do seguinte acordo. Punto primeiro, levantar os reparos emitidos por a intervención municipal no informe de intervención de referencia de recoñecemento extrajudicial de crédito BIS de data de 3 de 2025, no que se emite informe de reparo suspensivo, entre outras, as facturas que se señalan na consideración cuarta décima do mesmo. Punto segundo, aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito dos libres de exercicios anteriores con cargo de orzamento de 2026 por importe de 12.453,87 euros correspondientes ás facturas e gastos que poden ver na seguinte tabla: en servicio de mantenimiento de ascensores, repartición de vehículos, suministro de alumbrado para las carreteras, material para la brigada, arreglos para colegios. Punto terceiro, autorizar e dispoñer no seu caso recoñecer e mitigar as obrigas correspondientes a cada un dos acreedores relacionados anteriormente con cargos e explicacións orzamentarias correspondientes, así como aprobar a ordenación e realización do seu pagamento. Moitas gracias. Como intervención, cando queira. Gracias, bo día a todos e a todas. Traemos aquí a pleno o quinto expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito. O quinto, o primeiro deste pleno no que vai a vir en total 6. Para ser anti-recoñecementos extrajudiciais de crédito, cando estaba na oposición, vai a despliegue que estamos facendo. Levan xa máis os que levou Unión por Cambro en todo o ano. Nos fixemos 7, 3 foron viñeron repetidos porque se votaron en contra, e vostedes, os que traen hoxe, xa marchaban de... Decían, cando nos gobernábamos, que non aprobarían ningún recoñecemento extrajudicial de crédito cos informes en contra das habilitadas. Pois de estos 10 que van a vir cos que venen hoxe, pois case todos levan os mesmos informes desfavorables das habilitadas. Falaban de ilegalidades, de pagos sin control, de que había outras fórmulas para poder pagar. Dicían tantas cousas na oposición que agora no goberno xa esqueceron. E así, sin máis, o Goberno Popular de Diana Piñeiro empeza a usar de forma reiterada os recoñecementos extrajudiciais de crédito, incluso en algúns expedientes que creemos, como defendimos en alguna ocasión, de facturas que se poderían haber pagado por solución da alcaldía. Din agora, porque hai que ir cambiando o discurso ese tan terrible que había contra os expedientes de recoñecemento extrajudicial cando estaban na oposición, que non todos os recoñecementos extrajudiciais son iguais, que uns son defendibles e outros non. Pero miren, as responsabilidades das que apilca a interventora e de que tanto medo lles daba para votar a favor cando estaban na oposición son as mesmas. É o mesmo tipo de recomendación e o mesmo tipo de responsabilidades. Pero encima, agora que gobernan, nin siquiera se molestan en traballar o mínimo. Miren, señora alcaldesa, todas esas críticas que verteu contra o Goberno Unión por Cambre, en donde casi nos dixo que había que ser juristas, economistas, para poder sentarse nesa silla e vir aquí e defender algúns asuntos, a vostedes se sobran dales igual. E vou explicar por qué. É tan así que cando nos traíamos unha proposta de recoñecemento extrajudicial de crédito en donde se facía referencia aos informes en contra das habilitadas, tamén expoñíamos o por qué había que levantar os reparos de unha forma tanto jurídica como de jurisprudencia. Vostedes non fan eso. Vostedes pegan aí os informes en contra da secretaria e da interventora e argumento para decir que o resto dos concelleiros votemos a prol de levantar os reparos, non se molesta en escribir ningún. Non sabemos por que temos que desoír as habilitadas e de repente levantar os reparos que formulan, neste caso, intervención.
Encheuselles a boca cando estaban na oposición falando de legalidade, pero agora les da igual saltarse unha norma tan esencial como é xusticia o que vamos a pagar. E por que o vamos a pagar? Porque este corporativo temos que decidir levantar el sobreparo. Nin se molestan en justificarlo. Que Unión por Cambre vai a aprobar este rei, como xa fixemos outros, porque seguimos a defender que hai que pagar os traballos feitos. Eso non é darles manga ancha para que faga o que quieran. Molestes un pouquinho e a hora de traer estas propostas a pleno, por favor, justifiquen un pouco para que os que estamos ao outro lado podamos confiar e levantar a man para levantar esos reparos. Fagan ese traballo, porque ata de agora non o fixeron. E como me van a explicar a mí que podemos levantar un reparo se cando lemos a proposta do señor concelleiro, o único que vemos son as cousas que escribe a secretaria de informe desfavorable e a interventora dos seus reparos suspensivos, pero non temos a que acollernos para ir hacia outro camino. Así que, por favor, traballen un pouco e vean con propostas que nos den algo donde agarrarnos para poder votar a favor. Moitas gracias. Moitas gracias, unha intervención, cando queiran. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Vamos a seguir reiterando nuevamente el mismo argumento que ya hemos expuesto en múltiples ocasiones y antes del REC respecto a lo que son los reconocimientos extrajudiciales de crédito, los REC, que deberían de ser un mecanismo absolutamente excepcional y no una práctica recurrente en este concello. Estamos ante facturas de ejercicios anteriores y que no siguieron el procedimiento legalmente establecido en su momento y ahora pues deben de ser regularizados. En este expediente, además, la intervención municipal emite reparos suspensivos por la ausencia de informes técnicos que justifiquen el gasto. Es cierto que ahora esos informes constan incorporados, pero esto no soluciona lo que es el problema de fondo. El problema es que se sigue actuando sin cumplir los trámites previos obligatorios. Y eso no puede continuar así. Les recuerdo que la gestión pública exige planificación, control y respeto estricto a lo que es la legalidad. Y cuestión que ustedes recalcaron en la oposición, incluso recalcaron ahora en el gobierno. No una regularización constante a posteriori. Los REC no pueden convertirse en la vía habitual para validar lo que son gastos ya realizados sin el debido procedimiento y tienen que ser una excepción, no la norma. Y vemos que no lo está siendo. Por todo ello, reiteramos la necesidad de corregir esta dinámica y de garantizar que todos los gastos cuenten con los informes técnicos y la tramitación adecuada antes de llevar a cabo este reto. Es responsabilidad del Gobierno asegurar que esto se cumpla. Muchas gracias. Gracias, segunda intervención, cando queiran. Moi bo día, desde o Goberno Nacionalista Galego facemos un chamamento ao Goberno Municipal, o que podemos entender que teña certa presa e premura por pagar o que a debe ao Concello, son os últimos entra dentro do lógico, pero justamente en liña do que é compañeiro do Partido Socialista. Chegados a este punto, pleno arriba, pleno abaixo, pois na medida do posible, ainda tendo que haber finalmente informes en contra por parte das habilitadas nacionais, por lo menos que veñan cos informes preceptivos por parte, sobre todo, dos responsables de área, que expliquen, que de alguna maneira contextualicen por que se chegou a esa situación, porque así, en base a argumentos medianamente objetivos, medianamente ponderables, medianamente entendibles por todos, poderemos, de alguna maneira, facilitar ou non desde a oposición que o tema vaya para adiante sin a necesidade de recurrir a argumentos, pues bueno, un pouco sentimentalistas e moitas veces de traspada e a parede do estilo de xente que fixo o traballo que ten que cobrar. Claro que sí, fixo o traballo que ten que cobrar o que lle corresponde como lle corresponde. Non, entendemos que así o dictaminan as leis e os procedimentos. Este está sendo justamente o procedimento que vostedes como goberno municipal elixen e o que les pedimos o grau é que na medida do posible pois sempre se incorporen o maior número de informes preceptivos, ainda sabendo, como digo, o resultado final. Mais nada, desde o Bloque Nacionalista Galego imos manter o sentido do voto que expresamos nas comisións informativas previas a este pleno, que era a abstención. Moitas gracias. ¿Alguna intervención? Sí, gracias. Nada, obviamente es decir que nuestro voto va a ser favorable, como viene siendo en los últimos tiempos, ya incluso en los últimos tiempos de Unión por Cambre también. Creemos que la situación
es la que es, puede que estemos más o menos de acuerdo con la forma de traer el pago de facturas, pero ahora lo que apremia es pagar y nuestro voto, repito, va a ser favorable. Gracias. Muchas gracias. Intervención. Sí, con respecto a estas facturas de este reconocimiento, simplemente este es el procedimiento a seguir. Son facturas del año 2023, 2024, 2025, pertenecientes a ejercicios anteriores, y es la fórmula a aplicar para poder pagarlas y poder pagar a todos estos suministradores y proveedores. No es lo ideal, claro que coincidimos en que los REC deberían de ser una fórmula excepcional, pero bueno, hay muchas facturas pendientes acumuladas de ejercicios anteriores que se tienen que ir despejando y pagando, y esta es la fórmula que se debe utilizar. Se procurará, por supuesto, ir regularizando la situación para que se vayan pagando las facturas en el ejercicio correspondiente, pero mientras esa situación no esté regularizada, no está al día, pues esta es la fórmula que tendremos que utilizar para pagar esas facturas de años anteriores. Gracias. ¿Alguna intervención? Moitas gracias. Bueno, aplaudo, señor Vázquez, que recoñezca que esta é a fórmula de pagar. Despois de... porque creo que non decía o mesmo, tanto se sentaba aquí detrás. Así que, bueno, bienvenido, aunque sea tarde mañana. O noso voto, como non podía ser, vai ser favorable, porque dixemos sempre que íbamos a apoiar, pero, por favor, esmerese un pouquinho cando faga as propostas, si por fin recoñece que o que tan ilegal era, agora resulta que é a fórmula para pagar. Gracias, señor concelleiro. ¿Alguna intervención? Sí, Antonio. Sí, gracias. Bueno, es fascinante y sorprendente tener que escuchar ahora en los plenos al señor Vázquez decir que esta es la fórmula para pagar las facturas pendientes. Bueno, estamos todos de acuerdo que llegado a la situación que está el concepto que hay que pagar, pero sorprende mucho ver escuchar ahora, ya no solo el señor Vázquez, sino al resto del gobierno decir lo que hay que escuchar lo que tenemos que escuchar de los REC. Muchas gracias. Nuestro voto va a ser excepción. Gracias. ¿Alguna intervención? Bueno, eu, ante todo, agradecer esta votación, pero tamén recordar a responsabilidade conxunta de todos. Non son facturas do Partido Popular, as que estamos aprobando aquí. Entón, eso hai que terlo presente, isto é unha responsabilidade conxunta e de todos. Sobre o que comentaba o voceiro do Bloque Nacionalista, pues, tomamos nota. Trataremos de aportar toda esa documentación ou esas aclaracións que axuden a valorar mellor os importes que se van pagar. Pasamos ás votacións. Votos a favor? Abstencións? Votaron a favor as concelleiras e concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, no importante a alternativa aos vecinos, no punto de contra, se abstiveron as concelleiras e concelleiros do PSOE da PSOE, delegar a concelleira non escrita. Moitas gracias. Continuamos. Un punto 2, proposta de reconhecimento extrajudicial de créditos por importe de 15.541,44 euros. Dictaminándose favorablemente pola Comisión Informativa de Economía, Facenda, Contratación, Régimen Interior e Desenvolvemento Económico na sesión celebrada o día 20 de marzo de 2026, por votos a favor dos tres concelleiros do PP e coa abstención do resto dos membros. Era a concelleira non escrita. Gracias, señor concelleiro. Gracias. Paso a ler o REC G6 número 49. Polo exposto, se propón o Pleno de Corporación a adopción do seguinte acordo. Punto primeiro, aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito de obrigas de exercicios anteriores con cargo ao orzamento de 2026 por importe de 15.541,44 euros correspondientes ás facturas e gastos que se relacionan a continuación, que son sobre todo dotacións a grupos municipales e aportación ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. Punto segundo, autorizar a dispoñer, no seu caso, recoñecer e liquidar as obrigas correspondentes a cada un dos acreedores relacionados anteriormente con cargos de aplicacións orzamentarias correspondentes, como aprobar a ordenación e realización do seu pagamento. E aproveito tamén para agradecer que o anterior rei saia de... Gracias, unha intervención, cando queira. Moitas gracias, señora alcaldesa. Eu, se non debería facer unhas anotacións, o outro día de comisións informativas pedimos unha serie de aclaracións que se nos mandaron por mail
E sobre esas aclaracións quero expoñer unha serie de cuestións. Primeiro, aquí vai falo da parte que lle toca ao Unión por Cambre, o segundo semestre, a porción do segundo semestre do Unión por Cambre. A primeira do primeiro semestre está pedida no mes de xuño e aí o tema, o sea, pasa a segunda asignación, a do segundo semestre, pero a do primeiro non. Dísenos na resposta que había que subsanar unha documentación, era a regeneración ao CIF. Un CIF está depositado no Concello desde hai 15 anos, pero que é verdad que nos, unha vez se nos chamou por teléfono, é dicir, non houve un procedimento, cando ti tes que subsanar, o Concello ten que mandar por escrito a petición dunha subsanación, e nese momento, isto foi en xuño, dende xuño faisenos unha chamada en outubro, e o 3 de novembro entregamos outra vez copia do CIF. Entonces, volvo a preguntar o que preguntei outro día. Si o 3 de 11 está subsanado o suposto problema do primeiro semestre, como non se paga o primeiro semestre, se paga o segundo que se pide en febreiro de 2026. É o principio de continuar coa orden que chegan os asuntos ao Concello. Isto non ten nin pés de cabeza, non o entendo. A resposta que se nos dá é que está en tramitación xa, pero que en tramitación debería estar subsanado. Estamos falando de novembro. E é o orden que non entendo, sabe? Que, señor Grandes, eu non entendo por que se nos paga o segundo semestre cando o primeiro xa está subsanado e non se nos paga. Entón, era a pregunta que fixemos o outro día. E tampouco sei que orden se sigue nesta concellería que veo o señor Vázquez cando, por exemplo, nos temos subsanado a nosa solicitude do primeiro semestre o 3 de novembro e non se nos paga. O Partido Popular presenta a súa solicitude o 29 de decembro e se paga o primeiro. Entón, eu creo que isto xa é, xa sei que me van a decir que si eu dei o traballo de intervención dos técnicos de non sei que, de non sei tanto, non, pero que eu creo que as prioridades dos departamentos as marcamos políticos e non entendo que directrices se seguiron para pagar unhas cousas e non pagar outras, seguir agora co segundo semestre cando non se nos agotou o primeiro. Dirá moita xente, isto é unha tontería, sí, pero é para coñecer un poquinho o orden no que se traballa neste Concello, porque non acabo de entenderlo. E non quero pensar mal, non quero pensar que isto se vai a costar. Non quero pensar que se deixa nun caixón ou que a día de hoxe os únicos que non cobramos o primeiro semestre somos Unión por Cambre. Entonces, eu creo que estas cousas hai que ter un pouco de tino, ter un pouco de dar un respeto de igual, tentar igualitar a todos os partidos. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, cuando quieras. Sí, bueno, lo único decir en este punto, bueno, para no ser repetitivo, solo reiterar lo que ya hemos dicho anteriormente, no solo en este pleno, sino en anteriores, de lo que consideramos como se debe utilizar un reconocimiento, pero sí aclarar sobre este aspecto, que nosotros sí hicimos una consulta de que no nos venía reflejado lo que era el pago del semestre que era. Se nos contestó de que sí que venía, pero creemos que tiene que ser un error de lo que es el banco, porque a nosotros mirando no nos viene. Entonces tendremos que hablar con la entidad bancaria para que ponga exactamente como ponéis vosotros, que es el primer semestre, no lo ponga. Entonces, viendo el dato que vosotros nos mandáis por correo, sí que viene, pero a nosotros no nos va como eso. Entonces es un error que sea del Concello, pero será dentro de la entidad local. Nada, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, gracias. Por supuesto que nos importa, por supuesto que no se dejó guardado en un cajón y se dio indicaciones de ningún tipo a ese respecto. Lo que sí, bueno, como ya dijimos, bueno, como ya comentaron en una ocasión, se darán, ya se han dado indicaciones sin intervención para que a partir de ahora, cuando haya algún tipo de incidencia, se expliquen o se contesten por escrito o se comuniquen por escrito, para que así no haya ningún tipo de dudas y que se llevará a cabo un mayor control para que vayan ordenados y que no falte ninguna asignación del grupo municipal por abonar de las que ya se hayan solicitado.
En este caso concreto, bueno, hubo esas explicaciones por parte de la interventora, que no sé si querrá aclarar algo más en este punto, y procuraremos que haya el mejor orden posible y que vaya todo al día a partir de ahora. Moitas gracias. Pasamos ás votacións. Votos a favor? Abstencións? Gracias. 1.3, la parte resolutiva, mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno, según o artículo 22, que non figuren na orde do día. Aquí sí quero comentarles que por un erro nas comisións informativas temos que volver a someter a votación da urxencia dos tres recs que trouxemos fora do orde do día. Non se conseguiu o quórum necesario e temos que volver a votar a urxencia. O primeiro REC por un importe de 1.642,70. Justificamos a urxencia? Sí, en las mismas condiciones que las pasadas comisiones, pues entre la necesidad de llevar a cabo los abonos de pagos de facturas pendientes y no alargar más estos pagos correspondientes, se trae a pleno esta propuesta de ley. Gracias. Votamos a urxencia. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias, señor concelleiro. Sí, en cuanto ao REC G6 número 50, se propón o pleno da Corporación a docentes seguinte acordo. Punto primeiro, levantar os reparos emitidos para a intervención municipal no informe de intervención referencia do recoñecemento extrajudicial de créditos nos que se emite informe de reparo suspensivo, entre outras as facturas que se sinalan na consideración séptima do mesmo. Punto segundo, aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito de obrigas de exercicios anteriores con cargo ao orzamento de 2026 por importe de 1.642,70 correspondiente ás facturas que se relacionan a continuación e que corresponden a facturas de fontanería e limpieza de canalones. Punto terceiro, autorizar dispoñer no seu caso a recoñecer e liquidar as obrigas correspondentes a cada un dos acreedores relacionados anteriormente con cargos e aplicacións orzamentarias correspondentes, así como aprobar a ordenación e a realización do seu pago. Moitas gracias. Unha intervención, cando que... Moitas gracias, señora alcaldesa. Punto número 5 é o máis importante. Por informe en contra do secretario occidental, apoiando en todo momento o criterio da interventora, donde fala que, dados os aspectos a tratar e a súa natureza, requiren dun exame moito máis cuidado do expediente de todas as súas observacións. Sabe que dixo eso? Pois foi a señora alcaldesa no pleno de xuño de 2020, para o voto en contra do Partido Popular a un reconocimiento judicial de crédito que traía aquí o goberno de por cambio. Pois miren, hoxe, neste expediente que traen vostedes, que deixamos o día 10 sobre a mesa dúas facturas que podían haber traído ben, pois tamén hai unha nota da Secretaria Municipal que di: polo sinalado na cuestión previa, requiren un exame máis coidado do expediente, polo que as consideracións feitas poderán ampliarse nun informe emitido de acordo co que dispón a normativa de aplicación. Pois miren, si esto era desconcerto, porque vistos os informes nos que se basan para intentar levantar os reparos, a incertidumbre negra cada día máis. Mire o grave que é o tema, que esos informes que vostedes dixo ter no pleno de marzo era un informe o enxeñeiro, e o propio enxeñeiro no seu informe dice sobre a limpeza do canalón do Colexio de Sigras, dice a conformidade técnica e condicionada a incorporación ao expediente da súa trazabilidade de orde, encargo, documento solicitado do traballo do informe, a regulación orzamentaria mediante a retención de crédito, así mesmo ao tratarse dun centro da Xunta de Galicia, deberá acreditarse título habilitante que ampara a instrucción municipal destes gastos de mantemento. É dicir, o enxeñeiro di que o seu informe será favorable, pero está condicionada a que isto se subsane. E en base a eso, a este informe, o 16 de marzo, 6 días despois do pleno, onde dixo vostede que tiña xa os informes destas facturas e que podíamos firmalas, o sea, aprobalas sin problema, aparece un informe do coordinador de Educación
que propón levantar o reparo sen facer unha justificación técnica que avale o levantamento do reparo tal e como explica a intervención municipal. Simplemente sinala que el non participou en ninguna das fases da xestión dos servicios facturados, pero é que a cousa non mellora na factura en relación ao campo de fútbol do Dalmán. No informe do coordinador de deportes, do día 17 de marzo tampouco tiña o día do pleno, cando dixo que tiña xa os informes que podíamos votar con toda tranquilidade, asegura o enxeñeiro di que non participaron na solicitude, nin na valoración, nin na aprobación do orçamento, que non participaron na adxudicación, nin interviron nas negociacións, nin na fixación das condicións económicas, nin teñen constancia documental no expediente técnico examinado da existencia doutros orzamentos comparativos. Señora alcaldesa, gustaría preguntarle, tanto a interventora como a secretaria, se non é preciso informes aclaratorios aquí, porque realmente non se está justificando o levantamento do reparo. En este caso, a interventora emite un reparo por falta de procedimento e ningún dos técnicos que emiten informe falan de como levantar ese reparo. O reparo é amparado por la ausencia de procedimento de contratación. Este termo non é dado en ningún dos informes técnicos. Porque entendemos, señora interventora, debería pronunciarse sobre este expediente si existe esa trazabilidade que di o enxeñeiro, porque o informe do enxeñeiro está precisamente condicionado por esos efectos que di, e nos, no expediente que nos mandaron, non existe esa trazabilidade, non vemos unha orden de encargo, non vemos absolutamente nada do que o enxeñeiro nos serve. Tampouco entendemos que aquí o seguimento dos traballos se fagan a través de fotos enviadas polo personal eventual a través de WhatsApp. Para facer un informe técnico basanse en fotos que alguén do personal eventual lle manda por WhatsApp para saber se os traballos están feitos ou non. Señora alcaldesa, estamos aquí ante un contrato verbal, un contrato dado a dedo. Isto é legal. Quen encargou esos traballos, señora alcaldesa? Vostede, señora Piñeiro, que está falando continuamente das supostas ilegalidades, que nos di cuidadito con lo que vais a votar. Outro día díxonos que podíamos votar perfectamente estas facturas, que estaba todo, que había informes favorables para votar estas facturas. Sigo sin verlo. Siga afirmando agora que está todo en orden en relación a estas facturas. Aconséllanos hoxe, igual que fixo outra vez, que podemos votar sin problema ningún estas facturas. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, gracias. Nuestro voto va a ser la abstención. ¿Intervención? ¿No intervención? Sí. Estas dos facturas corresponden a un servicio de reparación de urgencia por carecer de agua caliente en los vestuarios del campo de fútbol de Canimayo, que por supuesto se tiene que intentar arreglar a la mayor celeridad posible, y la otra corresponde a un trabajo de limpieza y reparación de canalones del Colegio de Educación Infantil y Primaria Gonzalo Torrente Ballester de Siglas. Una factura es por importe de 989,30 euros, la otra por importe de 653,40, de un servicio de fontanería y de una limpieza de un canal. Si usted quiere retorcer esto de una manera que se vea algo que no es, eso ya queda a la opinión de cada uno. Simplemente son dos facturas que se traen aquí por unos servicios prestados y que cada cual decida qué es lo que va a hacer de manera oportuna. Gracias. Mire, se o que necesita é máis documentación ou máis información de forma detallada, a trazabilidade que comentaba vostede antes, pois trataremos de aportarla. Son traballos moi necesarios, urxentes, de emerxencia que tuvemos que enfrentar. Pero se vostede non ten un soporte documental que non a convenzo suficiente para sacar adiante estas facturas, buscaremos a maneira de expoñerle o que necesite e aportar a documentación que require. Pero, bueno, se falamos desas dúdas, tamén lle podo falar eu da red cultural, que a iso tamén xerou moitas dúdas. E a continuación si que lo tratamos. Pasamos á votación. Non, teño un segundo. 3 minutos, sí, diga, como quiera. Ben, non me xenera dúdas a mí. É que lle xenera ao propio enxeñeiro que fai o informe técnico. E se esa trazabilidade la poden demostrar, por que non a meteron no expediente? O sea, e non se me contestou o que preguntei. Isto é un encargo verbal. Quen deu esa orde? Porque eu pregunto ao enxeñeiro. Quen deu esa orde de facer este traballo?
E se hai un documento que diga, como dixo ahora o concelleiro, que por unha emerxencia ou por unha urxencia ou que facer, por que non se aporte ese documento ao expediente? Mire, señora Pinedo, a mí eso de que si necesita máis documentación se la damos después, pero que ahora hai que votar agora. O sea, a documentación terena que ter antes para poder votar, en consecuencia, verdad? Bueno, pois mire, eu vou a rematar porque xa vexo que ninguén me vai a responder ao que estou as preguntas que las tenga, non nos vai contestar ninguén. O Grupo Popular volve a defender a súa postura de que non pode ser o que non sexa a lei a súa aplicación. Pagar a unha empresa que non ten contrato é legal, sí ou non? Esa pregunta facíame a vostede a mí. E eu quixelle a vostede, e vostede non me contestou. E vostede, señora Pan, que era eu, pretende que os grupos desta corporación apoien ou permiten pagos ilegais? Que co noso voto lle facilitemos ou tomemos parte de presuntos delitos cometidos e orquestados por Unión por Cambio? Señora Pan, asuma o que teña que asumir, deféndase como poida, pero non arrastre a oposición a ser cómplice das súas ilegalidades. Esas son palabras súas, señora Piñeiro. Palabras súas que hoxe lle preguntei quen deu orden de facer esos dous traballos e nin me contestou. Entendo que foi vostede, non sei que foi. Non o pregunto eu, tamén o preguntou o enxeñeiro, a día de hoxe non ten resposta porque non me emitiu novo informe. Señora Piñeiro, aplíquese todo o Unión por Cambio non vai a ser cómplice desta ilegalidade. Antes dixo vostede, son facturas de anos anteriores de outros gobiernos, sempre estas son súas. E aquí se houve alguna ilegalidade ou non aportou toda a documentación que debería de aportar, porque se intentou facer o diadero, dicindo que estaba todo en orden. E ahora resulta que cando venen a información que non nos deu para o diadero, tampouco está todo en orden. E hoxe me di que se hace falta le doy máis información. Non, é que a información tiña que ter hoxe para saber que iba a votar, porque non o teño claro. Entende? Non o teño claro. Isto é un contrato verbal, sí ou non? Señora Pan, me va a contestar. Mire, usted ten claro o sentido do seu voto e ten claro o argumento para defender estas facturas ou non defendelas. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? En contra? Moitas gracias. Pasamos ao a justificar a ausencia do terceiro rei. No aprobado. Gracias. Pasamos a justificar a ausencia do terceiro rei por importe de 34.567 euros. Señor concelleiro. Sí, con respecto a la urgencia, la misma que los casos anteriores, que es la necesidad de llevar a cabo el pago de facturas correspondientes de ejercicios anteriores que no se sigan demorando en el tiempo. Gracias. Votamos a ausencia. Votos a favor. Moitas gracias, señor concelleiro. Sí, con respecto a este red, o G6 número 51, se propón a pleno da Corporación Adopción e Seguinte Acordo, punto primeiro, levantar os reparos emitidos pola intervención municipal, o informe de intervención de reconocimiento extrajudicial de crédito de data 13 de marzo de 2026, no que se emite informe de reparo suspensivo, entre outras as facturas que se sinalan nas consideracións quinta, sétima, octava, novena e décima do mesmo, punto segundo, aprobar o expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito e de aplicar estes ejercicios anteriores con cargo ao orzamento 2026 por importe de 135.061 euros con 43 céntimos correspondiente ás facturas e gastos que se relacionan a continuación e que poden ver que comprende facturas de ascensores, servicio de alumbrado público, de catering de los campamentos urbanos o de servicio de ayuda en el hogar. Punto terceiro, autorizar, disponer, no seu caso, reconocer e liquidar as obrigas correspondentes. No, porque la cultura es un error. No, que no es... No, pero por otro está. Claro, es que está primero. Bueno, yo sigo el orden de los redes, pero... Sí, perdón. Sí. O de 135.061,43. Sí, perdón. ¿Estamos de acuerdo todos? Gracias. Sí.
Punto terceiro, autorizar dispoñer, no seu caso, a recoñecer e retirar as obrigas correspondentes a cada un dos acreedores relacionados anteriormente con cargos e aplicacións orzamentarias, e así como aprobar a ordenación a realización do seu pagamento. Punto cuarto, de dar traslado aos departamentos afectados para que se emitan os procedimentos que sean precisos para solventar os referidos reparos por fin de estes dos anos. Grazas. Moitas gracias. Alguma intervención? Gracias, señora alcaldesa. Constan neste expediente informes técnicos que avalan levantar os reparos porque, por un lado, hai unha resolución de alcaldía asignada porque fala o 6 de maio do 24 para obligar a empresa de mantemento de alumiado público a seguir con esta prestación que é un servicio esencial. Consta tamén informes técnicos que avalan levantar os reparos formulados a contratos que ou ben están en vigor ou ben están prorrogados. Así que aquí hai un procedimento. Nos entendemos que aquí se dan dúbidas de que se pode levantar os reparos porque os informes técnicos sí que entran no fondo da cuestión. Por eso, o noso voto vai ser a favor del pago destas facturas. Gracias. Moitas gracias. Alguma intervención? Cando queira. Gracias, buenos días a todos y a todas. Bueno, primero quería un poco en relación a lo que habló antes María Paz, de que sí sería importante que se justificara un poquito más porque hay que levantar estos reparos. En relación con este REC de 195.061,43 euros, tenemos que indicar la importancia del rigor en los informes y propuestas presentadas en la documentación, tanto en esta como en cualquier otra. Después de detectar el otro día un error en el informe de intervención, así como también en la propuesta del consejero y en los informes justificando el gasto, ayer, desde la intervención, se incorporó una diligencia de corrección en la que se aclaraba que los reparos suspensivos afectaban desde la consideración jurídica quinta hasta la novena y no quinta y novena. Sin embargo, tanto en la propuesta del concejal como en la nota informativa 28/2026 de Secretaría, se sigue indicando que existe reparo suspensivo en la consideración jurídica décima, cuando en realidad en ese punto la fiscalización es favorable. La misma rigurosidad que se exige a la oposición a la hora de presentar cuestiones, etc., se ha de aplicar aquí. Los informes tienen que ser claros y coincidentes. No puede haber contradicciones. Por otro lado, más allá de estas cuestiones formales, y como ya ha dicho mi compañero y portavoz, seguimos usando el REC como una forma normal de pago. En este a mayores nos encontramos con que vienen facturas por un importe de 10.254,14 que corresponde a un contrato en donde se inició el servicio antes de la finalización del contrato, algo que no debería volver a ocurrir y que esperemos que no vuelva a ocurrir. Dicho esto, entendemos que los gastos que vienen en este expediente están justificados y que los servicios sean prestados. Por ello, y para no seguir perjudicando a los proveedores, nosotros esta vez vamos a seguir absteniéndonos para permitir el abono de las facturas. Vamos a abstenernos. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Cando queira. Viendo lo que finalidade públicamente para anunciar tamén os seus. Moitas gracias pola intervención. Pasamos ás votacións. Votos a favor? Abstencións. Votamos a favor os concelleiros e concelleras dos grupos municipais do Partido Popular, Por Cambio e Alternativa dos Vecinos. Se abstiveron os concelleiros e concelleiras do BNG, PSOE e a Comunidade Vasca. Moitas gracias. Continuamos. Ahora sí, ese hubo esa confusión que tuve. Pasamos ao REC a justificar a ausencia do REC número 3 por un importe de 34.567 euros. Cando queira. Sí, con respecto a este REC, ante la necesidad de llevar a cabo la justificación y continuidad de la siguiente subvención de la red cultural y ante la necesidad de llevar a cabo el pago de las facturas correspondientes, se trae este REC al Pleno de forma urgente. Moitas gracias. Votamos a ausencia. Votos a favor? Moitas gracias, señor concelleiro. Sí.
Ahora pasamos a tratar o expediente G6 número 54, no que se trae ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Punto primeiro, levantar os reparos emitidos pola intervención municipal no informe de intervención de recoñecimientos extrajudicial de crédito de data 13 de marzo de 2026, no que se emite informe de reparo suspensivo, entre outras, as facturas que se señalan na consideración sexta do mesmo. Punto segundo, aprobar o expediente de recoñecimiento extrajudicial de crédito e obrigas de exercicios anteriores con cargo ao orzamento de 2026 por importe de 34.567 euros correspondientes ás facturas e gastos que se relacionan a continuación, que, como poden ver, son as correspondentes ás facturas da red cultural do ano 2025. Punto terceiro, autorizar a dispoñer no seu caso, recoñecer e liquidar as obrigas correspondentes a cada un dos acreedores relacionados anteriormente con cargo ás aplicacións orzamentarias correspondentes, así como aprobar a ordenación e a realización do seu pagamento. Punto cuarto, dese traslado aos departamentos afectados para que se tramiten os procedimentos que sean precisos para solventar os referidos reparos por fin deste curso. Moitas gracias. Unha intervención, cando queiran. Moitas gracias, señora alcaldesa. Me gustaría empezar esta intervención facendo unha pregunta á interventora e á secretaria municipal, se usted me entiende, e é saber que repercusións ten votar este lei cando hai un informe técnico do xefe de área, do coordinador, que di que non procede levantar os reparos suspensivos. En cuanto a las responsabilidades, yo creo que los informes de intervención en el punto 6, en cuanto a las responsabilidades, el informe de intervención, por eso le da la palabra a la interventora, en el punto 6 alude a la última cuestión que procede a abordar, la relativa a posibles responsabilidades de las autoridades y funcionarios derivadas de las contrataciones regulares y respecto de ello pueden ser hacer las siguientes consideraciones de un informe de intervención. Artículo 78 de la Ley 725 de 2 de abril, reguladora de las bases de archivo locales, como los miembros de las corporaciones locales, están suscritos a la responsabilidad civil y penal por los actos de omisión realizados en ejercicios en cargo. Tales responsabilidades exigirán ante los tribunales de justicia competentes y tramitarán por el procedimiento común aplicable. Asimismo, apartado tercero del mismo artículo indica que las corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave causasen danos o perjuicios a corporación ou terceros, se estes fosen indemnizados por aquela. La exigencia de responsabilidad de aquel do parágrafo anterior concretarase na responsabilidad das autoridades ou do persoal ao servicio da administración recollido nos artigos 36 e seguintes da Lei 40/2015 de outubro de régimen xurídico do sector público, e a diferencia da responsabilidade patrimonial da administración que ten carácter objetivo e das autoridades e persoal no seu servicio que ten carácter subjetivo, por lo que adquire a concorrencia de dolo ou culpa ou un descuido grave. Con todo, para poder exigir a responsabilidad subjetiva que alude al parágrafo precedente, será preciso que, además de apreciar dolo, culpa ou descuido grave en la actuación de las autoridades y funcionarios, esta causa es un daño efectivo y valioso lógicamente a corporación o a terceros, se estes fuesen indemnizados tal y como indica el apartado segundo del artículo 78 de la Ley 7/1985. El procedimiento para el ejercicio detallase en la Ley de las administraciones públicas. De las citadas normas pueden ser deducir las siguientes conclusiones. Los responsables de los actos emanados de un órgano unipersonal son los responsables de actos o acuerdos emanados de un órgano colegiado que resultase a favor de los mismos. A responsabilidad exigible puede, en la medida en que se causase dano ou perjuízo a administración por dolo, culpa ou descuido grave, non por descoñecemento, negligencia, falta ou órgano. Tamén é exigible a responsabilidade por danos ocasionados a terceiros se estes foren indemnizados pola administración como consecuencia da emblemática culpa, dolo ou descuido grave de autoridades ou persoal de la dependencia. A responsabilidade non pode ser exigida directamente de terceiros da autoridade ou persoal ou servicio da administración. Os particulares, para ser resarcidos, deben dirixirse á administración, que só esta pode repetir ou derivar responsabilidade en procedimento interno a quien considere sustituir a responsabilidade. A acción para exigir a responsabilidade patrimonial nos membros dunha corporación local respectiva ao ano da adopción do acordo ou ao acordo que motivou o daño indemnizable. En canto á responsabilidade penal, rexen os plazos de prescripción do Código Penal e da Lei de Axuzamento Criminal. Asimismo, é preciso señalar que en materia de control das administracións públicas, a nos reconocemos a disposición adicional de 5/9 do Real Decreto Legislativo 3/2011 do 14 de novembro e actualmente a disposición adicional 28 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público que diferencian entre a responsabilidade patrimonial das autoridades e do persoal das administracións públicas derivadas das súas actuacións en materia de contratación administrativa, tanto por danos causados a particulares como a propia administración, que se exigirá conforme a regulación contida na Lei 40/2015 de outubro de régimen xurídico do sector público, así como a normativa regulamentaria de ese momento da mesma.
de responsabilidade disciplinaria do personal das administracións públicas no caso de que infrinxa ou que debe aplicar un precepto da lei de 8 de novembro de contratos do sector público que se exigirá conforme a normativa específica na materia. Por último, partindo da suposición de que a contratación verbal de golpe de execuciones prestacións de decir a autorización con promesa de gastos a realizarse sen que existise crédito suficiente adecuado ao ordenamento da corporación, é preciso acudir a responsabilidade persoal dos computadores de gastos e de pagos e dos interventores, dando non advirta por escrito a súa improcedencia de todo o gasto que autoricen e de toda obligación que recoñezan, liquiden ou paguen se crédito suficiente que se pone no artigo 188 do texto refundido da Lei de Facendas Locales, que completa a redacción coordinada no 173 da mesma norma del 25.1 da Lei de 390. A doutrina considera que os compromisos de gastos en consideración orzamentaria dan a responsabilidade contraria que poden constituir tamén malversación ou alcance se se dan os requisitos destes últimos ilícitos. A diferencia entre unha outra figura afecta a tramitación, así como alcance compete en exclusivo ao Tribunal de Contas, as demais infraccións por fundamentarse pola administración correspondente mediante procedimento de responsabilidade patrimonial previsto no artigo 36.4 da Lei 40/2015 de outubro do réxime xurídico do sector público. En todo caso, a entidade local que acorde en súa acción do expediente comunicará ao Tribunal de Contas. Non podemos esquecer, por regulado nos artigos 11.26 da Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, que su información pública do Goberno, concretamente o artigo 28c, cualifica como infracción moi grave os compromisos de gasto, coñecemento de obrigas e ordenación de pagos se crédito suficiente ou como infracción do disposto na Lei 47/2003 xeral orzamentaria ou na de orzamentos ou outra normativa preceptiva orzamentaria que sexa aplicable. O apartado D cualifica tamén como infracción moi grave a omisión de trámite de integración previa dos gastos, obligacións ou pagos cando esta resulte defectiva ou do procedimento de resolución de discrepancias fronte a reparos suspensivos da intervención regulada na normativa orzamentaria. En conclusión, tal como establece o artigo 100 da Constitución, a Administración Pública serve como objetividade os intereses xerais e actúa de acordo cos principios de eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación, con sometimiento pleno á lei e ao dereito, por lo que as autoridades e o personal ao servicio da mesa están obrigados ao debido cumprimento da normativa de aplicación dos diversos ámbitos de actuación entre as competencias públicas, por lo que se insta a ese cumplimiento. Isto é parte da intervención. Moitas gracias. Realmente non era a pregunta nin a esa, sabemos o que pon o informe de intervención, simplemente era porque non é habitual, eu creo que nunca vimos un informe técnico que diga non procede levantar o reparo. Entón, sí quería saber a nivel xurídico e a nivel de intervención que supón isto, porque é unha cousa a maiores que esta hora non nos. Un informe así, gustaríame que por menos o concelleiro que sin a proposta traduxese algo ao que amaramos para poder levantar este reparo. Justificar non é dicir, como dixo vostede na súa proposta, é que se non pagamos perdemos a subvención. Eso non é unha justificación. En que momento se basa vostede, señor Vázquez, para decir que levantemos estes reparos, cando hai un informe técnico que diga que non procede levantar esos reparos? Entón, faltame esa explicación, faltanos que alguén nos diga, xa que o técnico di que non se levante, que alguén, por exemplo, en este caso, o Goberno diga por que debemos levantar o reparo, senón, unha explicación non é que se non perdemos a subvención. Non, tenemos que buscar como levantar un argumento sólido o reparo formulado por a intervención municipal. Vostede que era tan anti-red, que tantas solucións daba na oposición, resulta que non é capaz de justificar o levantamento deste reparo. Poñer cartos públicos en mans de quen non quere contratar servicios, suministros ou obras a disciplina legal necesaria e toda unha temeridade e unha falta de respeto aos nosos vecinos. Sabe quen dixo eso? Pois a súa número 1, en xaneiro de 2025. É unha temeridade para dar algo que o propio coordinador de cultura informa que non procede levantar o reparo. Vostedes consideran que debemos levantar este reparo, señor concelleiro? Vostede cree que é legal continuar co procedimento despois deste informe técnico que fai o coordinador de cultura? Cando se tratan dos cartos dos vecinos e a súa fiscalización, o Partido Popular apoiará sempre o criterio das habilitadas nacionais como máximas garantes das arcas do noso concello. Por lo tanto, o Partido Popular só votará a favor cando a legalidade dos procedimentos e o respeto á lei impere nas decisións de Unión por Cambre. Isto o dixo a señora alcaldesa en xuño de 2024. Hoxe, vostedes queren que votemos aquí, entendo que vostedes votarán a favor,
un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito en donde non só hai informes en contra das habilidades, sino que tamén que debe emitir un informe para levantar o suposto reparo, tamén nos di a todos os concelleiros que non levantemos o reparo. Entonces, eu non sei en que situación estamos. Non sei, cumprimos coa lei. Temos algún argumento ao que poder acollernos o día de mañán para defender que o noso voto a favor na corporación a este REC está basado en algo? Porque non o vexo. Dixen antes, as propostas venen así como quien hace la lista de la compra e non hai argumentación alguna. Nada, gustaría que na rolda de contestación do señor concelleiro se nos explique esa argumentación pola que hoxe os membros desta corporación deberíamos levantar este reparo a pesar de que o coordinador de cultura dice non se pague ese reparo. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Gracias, alcaldesa. Vaya tela, ¿no? Los vecinos y vecinas que están aquí asistiendo y viendo el pleno, a ver quién levanta la mano para pagar las facturas, ¿no? Escuchando el informe de intervención que ha leído la secretaria municipal. Bueno, este no es un expediente normal, no es un REC normal de los que ya hemos debatido aquí. Y conviene decirlo claramente, aquí no estamos ante simples defectos de forma, sino ante reparos suspensivos muy claros por parte de la intervención, compartidos además por la Secretaría Municipal, que advierten de posibles incumplimientos graves de la normativa de contratación pública. Se está señalando un fraccionamiento indebido de contratos, la utilización incorrecta del contrato menor y lo que es aún más grave, la existencia de contratación verbal, algo expresamente prohibido por la ley y que puede suponer la nulidad de pleno derecho. Pero es que además, en este caso ni siquiera existe informe técnico que levante estos reparos. El propio técnico del área es claro, no procede el levantamiento por las múltiples deficiencias del expediente. Por tanto, se nos está pidiendo que aprobemos algo sin respaldo técnico y con informes totalmente desfavorables. Y aquí, pues conviene recordar algo. Si aplicamos los argumentos que el actual gobierno utilizaba cuando estaba en la oposición, o incluso las advertencias, por no decir amenazas, que hemos escuchado en este pleno sobre posible responsabilidad estando ahora en el gobierno, que pueden tener responsabilidades personales, patrimoniales o incluso penales por aprobar cuestiones contrarias a la legalidad, lo coherente sería votar en contra de este expediente. No, señor alcaldesa. Vamos a tuyo todos. Sin embargo, también es cierto que las ecuaciones están realizadas y que su abono es un requisito indispensable para no perder la subvención, por ejemplo, de la Diputación dentro del programa de red cultural. Y este concello no puede permitirse perder más ayudas ni subvenciones por una mala gestión administrativa. Por eso, y pese a la gravedad de lo que aquí se pone de manifiesto y acabamos de escuchar, nosotros nos vamos a abstener, porque no queremos perjudicar más los intereses de los vecinos y vecinas de Cambre, pero dejando claro, de nuevo, que esta no es la forma de gestionar y que a pesar de las críticas que ustedes hicieron de esta forma de pago, la han asumido de maravilla y parece ser que cada vez les gusta más. Y quiero acabar mi intervención haciendo una pregunta y quiero que se me responda, por favor, porque además es una pregunta que aquí en este salón de plenos es muy conocida. Señora alcaldesa, si en un futuro dejan de ser gobierno y vuelven a ser oposición, ¿van ustedes a votar en contra de los REC con estas características? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, dentro do Grupo Nacionalista Galego compartimos a visión de que este efectivamente non é un REC máis. Poñemos por caso, o Concello queda sin área e de maneira total e absolutamente antiprocedimental un concelleiro delegado ou a propia alcaldía decide sin ningún tipo de contrato, de maneira verbal, comprar un camión de área para rachar. A partir de aí, pois, teremos unha serie de condicionantes, un procedimento con informes en contra por arriba e por abaixo, onde supoñemos que fixo eso de buscar
buscará defenderse e a oposición buscará atacar porque dirá que non é a maneira procedimental e tenemos un debate político que se sustanciará en termos máis ou menos racionais. Pero para nós é moi difícil de entender como é posible meter a pata na rede cultural da Deputación e nas súas contratacións. Estamos falando dun procedimento que é total e absolutamente homoxéneo para o conxunto dos concellos da provincia e onde concellos da provincia como, pois non sei, por decir concellos pequenos, Toques ou Corcubión, cumpre sin ningún tipo de problema todo o trámite, todos os tránsitos, todos os camiños e os vieiros establecidos administrativamente na contratación, na procedimentación, na efectivización desas actividades culturais e Cambre non. Entón, claro, a nós diante, ademais deste monte de informes negativos, non só por parte das autoridades nacionais, sino tamén por parte da xefatura de área, o que nos interesa saber políticamente é que pasou, porque entendemos que se nos interesa, nós como concelleiros, a quen primeiro lle interesará será a alcaldesa presidenta do Concello de Cambre. Que pasa no Concello de Cambre para que se acometan tal cúmulo de irregularidades e de despropósitos na contratación da rede cultural da Deputación? Quen fala para ben ou para mal foi o concelleiro de Cultura. Participou no proceso de confección das propostas de Cambre para a rede cultural da Deputación durante varios exercicios. E eu, grosso modo, quero recordar que, bueno, había unha especie de mesa técnica informal onde establecíamos os criterios do que, como concello, queríamos, seleccionábamos, mirábamos e a partir de aí toda a tramitación estaba en más dos funcionarios e descansaba dos políticos. Por qué? Porque algo perfectamente arreglado, sistemático, repetitivo, aburrido de ser todos os anos igual. Que pasa aquí? E sobre todo, unha vez que non temos resposta para saber o que pasa aquí, a pregunta é, que pasa aquí para que desde a alcaldía non se nos diga que é o que está pasando? Porque o que tiña que vir aquí hoxe acompañado deste rei era unha explicación por parte do goberno municipal de dicir, señores, que aquí pasou eso e non vai volver a pasar. Por qué? Porque a responsabilidade, cando menos indiciaria, reside en tal político, en tal funcionario, en tal asesor, non sei, en alguén que non vai continuar, caramba, no seu posto, na súa atribución, ou vai abrir un procedimento para dividir responsabilidades e para que isto non volva a pasar. Porque o resto, estexemos un no goberno ou na oposición, pois pode ser entendible. E volvo o exemplo do camión de arena. Pero isto xa é un paso máis, isto xa vai de máis a máis, de que como podemos chegar a facer difícil o que é fácil, o que está perfectamente automatizado como é as contratacións da rede cultural da Deputación. Nos, antes de votar, realmente gustaríanos ter unha explicación, porque se non a temos antes de votar, habémonos de preocupar moito de tela despois de votar. E vai ser un proceso bastante máis farragoso e bastante menos apetecible para todos e para todas. Por nosa parte, inicialmente máis nada. Esperemos que haxa esa resposta. Moitas gracias, señor intervención. Sí, gracias. Bueno, creo que ya está todo bastante dicho y explicado por los portavoces que hablaron antes que nosotros. En este caso, que ni siquiera haya el informe de levantamiento de reparos es bastante preocupante, como ya dijeron todos. Al final estamos en la tesitura, como dijo Diego, con tu permiso, de no poder votar en contra de algo así por no perder posibles subvenciones que puedan venir y, como bien dijiste otra vez, en tu acertada intervención, creo que no nos podemos permitir perder más subvenciones, ¿no? Pues, bueno, creo que un poco ya os lo pidieron los demás portavoces. Nos gustaría sumarnos a la petición de, en esta segunda intervención, a lo mejor alguna explicación que nos diga por qué este expediente viene hoy aquí así, para una vez escuchada esa segunda intervención poder decidir nuestro sentido del voto, porque difícilmente es favorable, difícilmente es en contra, porque al final es perder subvenciones, pero no lo pone nada fácil en este caso. Gracias. Gracias, bueno, vamos a ver. Aquí temos que ter claro unha cousa. Este é un tema moi serio e moi preocupante para todos nós. Aquí nin se cumpriron, nin se respetaron os trámites administrativos para levar a cabo a contratación. É un tema moi serio. Para min é unha maniobra sin dúbida.
que temos que resolver. E traemos isto aquí para resolver e decidir que facemos. Señora Pan, vostedes non nos necesitan. Este problema é voxo e non nos necesitan para sacar adiante este importe, o da rede cultural. Por lo tanto, claro, ante esta falta de tramitación administrativa, pois xa digamos que é unha decisión de cada grupo asumir ou non esta responsabilidade. Aquí non se respetou o procedimento administrativo, se tirou para diante sen retención de crédito e o problema é o seguinte, que se estas facturas non se pagan, perdemos a rede cultural do 26. Ante isto decir que nós presentamos a documentación con o procedimento debidamente cumprido, con toda a documentación requerida. Pero claro, isto é un tema moi serio que aquí cada un terá que asumir a súa parte. Entón, como aclaración, non sei se a señora interventora nos pode axudar a hora de decir que significa, por un lado, a reserva de crédito e a outra, que significa ou que consecuencia é non ter crédito. Se nos pode aclarar, pois, para ver a gravedade ou a responsabilidade ou a importancia a hora de tomar a decisión e votar sobre este punto. Buenos días a todos y a todas. Llevo poco tiempo en este puesto, desde el día 2 de marzo, en sustitución de la titular, y lo que en principio supone la retención de créditos que tiene esa reserva garantizada dentro de un presupuesto. Entonces, el no tenerlo, bueno, pues hay que buscar la manera de pago. Pero estas facturas en concreto, si esta corporación aproba o pago destas facturas, incumplindo ou non respetando en aquel momento o procedimento administrativo a tramitación indicada, que supón? Que supón? Porque, bueno, ante ese informe do coordinador, pues nós queremos saber, digamos, o nivel de responsabilidade que asumimos coa aprobación destas facturas. A nivel de crédito, pues hay que, si se aprueba, hay que buscarlo en alguna otra partida y demás y abonarlas. A nivel de responsabilidad, pues lo que se ha puesto en el informe, es cierto que el trabajo está hecho, pero el informe no se ha seguido en absoluto. Entonces, ahora lo que tengo que quiere levantar las responsabilidades y no seguir este procedimiento será el Señora secretaria, usted nos pode aclarar ou aportar algo? O que le informe. En unha intervención, cando quere. Ben, primeiro, maniobra de quen? Mire, o digo eu que non sei se na súa exposición que deixou en máis nos aprobar ou non aprobar este recolleto. Pois non, mira, pero non, porque explicou moi ben o señor Carballada, este é un procedimento administrativo. Nós o que fixemos foi solicitar a subvención, pero que se concedeu o 29 de abril cando estaban vostedes gobernando. Que tiñan que tramitar os contratos eran vostedes que estaban o 29 de abril do 2025 gobernando, nós non podemos contratar o 29 de abril porque xa non estamos no goberno, que me está contando? E segundo, que podía vostede tamén dicilo, porque se o sei eu sei que vostede o sabe. Dende Cultura se solicitou a intervención varias veces sobre RC e non se mandou. Isto que eu sei eu, que estou na oposición e comigo non fala ninguén, vostede ten información de primeira mano, vostede non pode descoñecer os intentos que houve de solventar esta situación antes de dicir este tipo de informe. Entonces, non nos deu as explicacións que pediu o señor Carballá, que, por certo, é o que aludía eu cando falaba de que na proposta debería de explicar certas cousas. Non hai maniobra de ninguén. Aquí fíxose, en anos anteriores que nos contratamos, facíamos contratos menores por cada actuación.
a quen lle correspondía facer esos contratos sería quen estaba no goberno, que era o Partido Popular. Non por Cambre deixou o goberno, pero que foi o 21 de abril, e tomou vostede posesión como alcaldesa ese día. Entonces, si a concesión da subvención é do 29 de abril, que íbamos a facer nós? Explíqueme como íbamos a contratarnos esas actuacións, se non estábamos no goberno. E explíqueme por que, si eu o coñezo ese dato, pero ustedes seguro que tamén se intentou solventar a situación dende Cultura pedindo en varias ocasións ese RC, en varias ocasións, e desde intervención non se fixo. Entonces, bueno, eu maniobra non sei de quen, nin eu o que lamento é que aquí non se deran as explicacións ou se puxese sobre a mesa unha argumentación na que podemos basarnos todos para, pois, neste caso, non facer de caso tampouco ao coordinador de Cultura e levantar os reparos, pero es que ni se molestaron en hacer eso, non se molestaron en justificar por que hai que pagar ou porque non hai ese RC feito, non se fixo, ou porque non se fixeron as contratacións, que é verdad que o informe de intervención pon que non se pode ser contrato menor, pero mellor sería un contrato menor que nada. Entonces, por que non nos explican eso? Non podería aquí decir que é unha maniobra, non sei de quen, home, estaban vostedes no goberno, 29 de abril, concesión da subvención. Digo que os contratos serán despois da concesión, porque non vamos a contratar antes de que concedan a subvención, señora alcaldesa. Entonces, explíquenos, por favor. Moitas gracias, conselleira. Alguna intervención, cando queiran. Sí, bueno, es un poco increíble, ¿eh? Un poco increíble. Aquí, señora Piñero, la alcaldesa es usted. Usted trae un REC, entonces no puede venir aquí, traer un punto, un expediente de estas características y decirle a un Cambre que esto depende de ellos. No, depende de usted, que la alcaldesa yo creo que lo trajo aquí. Vale, entonces las responsabilidades hay que asumirlas. Y luego otra cosa, también es increíble que yo sepa que la señora interventora accidental no es abogada, es funcionaria. Y todos sabemos aquí que no está realizando su actividad normal. Entonces, no pongamos en tesitura funcionarios que bastante me están haciendo. Sí que es cierto que también me falta también lo que es una valoración de la secretaria municipal, ¿no? Pero bueno, lo dicho, lo importante es, creo, que tenemos que tener responsabilidad todos. Sabemos aquí, cuando nos sentamos todos los políticos, qué es lo que nos jugamos y lo que es lo mejor para los vecinos y vecinas de Cambre. Entonces, dentro de las responsabilidades de cada uno, creo que no se merecen más los vecinos y vecinas de Cambre de situaciones como las que se están viviendo. Muchas gracias. Gracias, señora intervención. En la oposición de Ónega rebobinamos y repetimos. Moito esto por la parroquia que está aquí. Queremos ver que falta unha explicación mínimamente solvente, convincente, para tratar de alguna manera que podamos comprender que é o que pasou aquí na tramitación da rede cultural durante todos estes meses. Mire, eu vou poñer fácil, vou dar unha pista. Problema de cultura non foi. Problema de cultura non foi, porque senón, a pouco que nos gusten as palabras de Sherlock Holmes, sabemos que en área de cultura non se faría un informe, si se me permite a expresión, tan contundente. Si eles non souberan que fixeron perfectamente o seu traballo e que o problema non reside na súa área, non se faría, pois, de alguna maneira, ese informe. Dito de outra maneira, poñenlla votando para que haxa, a diferente que está en outras épocas, pois, transparencia e información do Concello de Cambre e se diga, mira, aquí pasou isto. E resulta que a intervención estaba colapsada e non dou mobilizado un RC. Y saben ustedes la culpa del... y les hace la culpa a los gobiernos anteriores, todas las cosas. Y bueno, pues ya está, pues é unha explicación lógica. Ou igual, isto foi culpa ou responsabilidade da parte política do goberno. Tamén pode ser, porque quiso facer unha cousa, ou outra, nos aclaraban, acabábamos de chegar, e ao final andábamos por o medio torpecendo. E pasou isto, e chegamos a este punto. Vale, pero esta mística, este misterio, esta cousa de non se sabe que, hai unha conspiración debaixo das pedras, non ten ningún sentido.
Eu creo que non lle fai ningún beneficio a Cambre, nin lle dá ningún beneficio ao seu goberno. E creo, sinceramente, que non vai, ademais, a súa maneira de ser de actuar. É dicir, que, de verdade, señora Piñeiro, que non a recoñece como na alcaldía de Cambre, non pudo vostede era na oposición, e non digo xa por lo que dixera ou dixara de falar, un algo máis profundo, que é a como é vostede e o que fai vostede. É dicir, que, caramba, pois un mínimo de explicacións, sacas o tema. Eu estou convencido, ademais, díxeno moitas veces, díxeno cando arriba ser alcalde, non concello, se alguén quere roubar, non vai roubar a 4 contratos que hai de cultura. E todo eu presumo, desde a miña, non sei como decirlo, desde o meu apriorismo, de que a xente é boa, de que aquí non hai unha historia de que ninguén quixera meter a mão na caixa, non por feito. Hai unha historia moi posiblemente de negligencia a hora de gestionar un concello, e o que nos compete políticamente dilucidar. E entonces, pida vostede, e aprobamos o rei, ten unhas explicacións mínimamente convincentes e queremos de sacar isto adiante. Pero que, si non, do contrario, de verdade, estamos nunha situación absurda para o Concello de Cambre. Por a nosa parte, máis nada. Creemos que non lle podemos poñer, por a nosa parte, máis nada. Moitas grazas. Moitas gracias. Unha intervención? Sí, gracias. Bueno, paso a leer lo informado por el coordinador del área de cultura en su momento. Dice que teniendo en conta que o coordinador da área estuvo de baixa laboral entre 14 de xaneiro a 19 de maio de 2025, que con data 6 de marzo de 2025 mediante providencia do entonces concelleiro delegado de Cultura, Deportes e Xuventude, dispón que durante a baixa por incapacidade laboral temporal do coordinador de actividades culturais e educativas as funcións que viña desempeñando en materia de elaboración de pregos, revisión e asinado de facturas, así como de elaboración dos informes precisos ou calquera outra necesaria para poder continuar coa tramitación ordinaria dos procedementos da área, se son realizados por os dous animadores deportivos e por animador superior. No caso concreto, en materia de cultura, o xestor foi o animador deportivo. A solicitude de participación neste programa da Rede Cultural da Diputación 2025 foi realizada polo concelleiro delegado da área da Cultura, Deportes e Xuventude con data 1 de abril de 2025 a través da plataforma Subtei. Nesta solicitude de participación na Rede Cultural da Diputación da Coruña constan 30 espectáculos. Con data 29 de abril de 2025, publicase no BOC número 80 a resolución da suplicación aos concellos da provincia dos espectáculos correspondentes ao programa da Rede Cultural de 2025, onde constan concedidos este concello todos os espectáculos solicitados con data 1 de abril. As primeiras actuacións celebráronse na segunda quincena de maio de 2025, na segunda quinzena de maio de 2025. Este expediente, según o dito polo coordinador da área de cultura, carece do preceptivo documento de reserva de crédito, así como da aprobación da actividade e a respectiva contratación. Isto foi informado polo coordinador da área de cultura sobre a información que ele ten sobre a xestión deste expediente. Facían unha pregunta a portavoz de Imporcambre que posteriormente se solicitó el IRC para cubrir estas actividades de la red cultural. Yo lo que tengo entendido es que sí que se solicitó, cuando se incorporó el coordinador del área de cultura de la Baja, sí que solicitó ese RC. Lo que pasa que, por lo que tengo entendido, en intervención se respondió que ese RC se debería haber solicitado antes de iniciarse el servicio, de iniciarse las actividades, y por eso tengo entendido que intervención, digamos, no tramitó, y luego se refirió, tengo más constancia de eso. Eso es lo que yo tengo entendido, y eso es cómo se generó esta situación, pues, por una mala o equivocada gestión de este expediente y poca más información que hay. Gracias. Bueno, creo que desde a intervención esa foi a resposta ao planta que presentou. Este é un tema está clarísimo, nos queda claro a todos que non se respetou a tramitación administrativa correspondente, non se fixeron as cousas ni se respetaron os pasos necesarios para levar a cabo esta contratación. Por lo tanto, isto é unha responsabilidade que asumir. Hai que asumir. Eu traigo isto aquí porque é unha responsabilidade de todos. Eu traigo estas facturas que se leven, que hai un informe contundente do coordinador debido a que non se fixeron as cousas, non se respetou a tramitación, non se respetou o procedimento,
E, polo tanto, pois aquí está este informe. Por isto, debido a isto, a responsabilidade é política. É política. Claro que a traio eu, porque eu son a responsable. E vostedes tamén, de decidir se isto o sacamos para diante ou non o sacamos. As cousas non se fixeron ben, desde intervención foron claros, dicindo que non se respetaron os pasos a seguir, que había que haber feito primeiro unha ERC, non se fixo. Eso levou a este informe contundente, e agora somos nós todos, que por unha negligencia ou unha falta de procedimento temos que decidir se pagamos este importe ou non o pagamos. Eu o traio aquí, pero a decisión é de todos. Cada un pode asumir a responsabilidade que considere. Non podo facer máis. Este é un problema que nos atañe a todos. Entre todos, e a maioría, neste caso, ten de decidir se se paga ou non se paga. Non hai outra solución, non hai outro camiño. As cousas non se enfocaron ben, non se fixeron ben, e agora hai un problema que hai que resolver, que nos toca a nós, a todos nós. Alguna intervención? Para rematar xa. Podo facer unha pregunta? Mira, di vostede a responsabilidade de todos. Ben, estas facturas vostede é consciente de que mes, en que mes empezaron a vir, verdad? Que no mes de creo que maio. Desde maio non había que esperar ao ano seguinte para traer as facturas a pleno. Podería aprobar vostede por resolución. E amañar isto sen ter que vir a pleno coas responsabilidades que vostede agora intenta inculcarnos a todos nós. De todos xeitos, a resposta que deu o concelleiro en Vázquez tamén foi a Félix Bogone, é certo. Pero o que non entendo é como non sei se o RC se pediu xa empezada alguna actuación ou non, eso sí que non son capaz de contextualizar en que momento foi, pero é verdad que igual sí que debería constar todo o que dixo de palabra no expediente e justificarlo vostede nesa proposta. Porque sacou eso porque o saquei eu antes, porque senón igual ni siquiera o sacaba. O sea, eu sei que desde Cultura se quiso solventar así. Entonces vostede ahora di que sí, que houve esa petición, pero que intervención denegou el RC. Bueno, pues igual eso debería constar por escrito. Gracias, señora concelleira. De todas formas, vostede mellor que nadie os que aquí sabe a situación. Sí. A situación deste problema que temos enribados na mesa. Sí. Vostede mellor que nadie, que o noso grupo sabe a situación, o riesgo, a responsabilidade desta cuestión. Claro, e vostede cambiou de criterio desde que está sentada aí. Non cambiei de criterio, non cambiei de criterio, non, señora concelleira, non, señora concelleira. Anda, que me gustaría Bueno, ver a sentada. creo que isto xa está claro, non vamos a darlle máis voltas e pasamos ás votacións. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Non houve ningún voto a favor, como votos en contra dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal no porcambio da concelleira non escrita, se estiveron os concelleiros do Grupo Municipal, do Partido Popular, do Secretario Asesor, da Concelleira da Concelleira, e do Concelleiro de Estado. Moitas gracias, continuamos. Aquí pasamos ahora a unha, traemos de forma urgente o pago da cantidade de 61.173,43 referente a unha sentencia que recibimos esta semana da Sociedade Xeral de Autores. Justificamos a sentencia? Sí, ante necesidade de pagar esta sentencia que nos llegó en estos días de la ayuda correspondiente, traemos a pleno, debido a esto, la urgencia de poder pagar la propuesta correspondiente. Moitas gracias. Permítame, si creo que poder intervir precisamente para matizar os temas de urgencia, porque teño dúbidas de que estemos
llevando ben este expediente. Entonces, si me permite expoñelas, e non sei se nos pode aclarar a señora secretaria, eu non teño claro, e isto está mirado con interventores, de que o modelo que traemos aquí hoxe para presentar esta decreto judicial, porque se sabe o auxilio mercantil, este ben articulado. Sí, adiante. Ben, pois nada, isto simplemente ven porque temos dudas moi graves sobre o que vamos a aprobar hoxe aquí. No documento que mandan falan unhas facturas que foron anuladas, polo que pudemos saber de Unión por Cambio, que estivemos estudiando con xente que entende moitísimo máis que nós, están ben anuladas pola contabilidade municipal, porque no seu día a SGAE debería haber emitido esas facturas sen IVA, unha vez foron rexeitadas polo programa FACE do Concello de Cambre. Entendemos que non foi así, que foron o xulgado, e claro, isto enlaza un pouco coa mensaxe que mandou onte vostede, porque a nós non nos cadraba algo no medio e agora entendemos por qué. Entendemos que o Concello de Cambre non foi ao xulgado a defender a súa posición, visto a mensaxe que me enviou vostede. Ben, porque nós creemos que se actuou correctamente no Concello de Cambre, que Cambre non ten a obriga de pagar ese IVA repercutido, porque, calculouse mal por parte da SAE, e que deberíamos de pagar as facturas sen IVA. Pero o problema que se nos xurde, nós temos anuladas esas facturas non están na contabilidade municipal. Agora, na proposta que traen, no seu punto número 2 ou 3, que aprobar e dispor o gasto e recoñecer e liquidar as obrigas a prol da Sociedade General de Autores e Editores. Nos entendemos que non é así, nos temos que pagar de un xulgado, que nos require, pero non podemos pagar unhas facturas que están anuladas. E esa é a dúbida que temos. É tan grande que o que íbamos a pedir é que isto quedase sobre a mesa para estudiar en conciencia, porque entendemos que sí temos que pagar o xulgado, pero non a través do reconhecemento de unhas facturas que están anuladas, que a día de hoxe non existen na contabilidade municipal. Entonces, quería expoñer esa posibilidad de quedar sobre a mesa. Creemos que este expediente non está ben. Creemos que sí hai que pagar o xulgado, creemos que non ten que vir un reconhecemento extrajudicial de crédito e que o Concello ten unha partida que para pago de sentencias a que podríamos acudir para facer efectivo ese pago que temos que depositar nunha conta que marca o xulgado mercantil. Pero teño as dúbidas que iso teña que ver, que teña que ir paralelo a aprobación dunhas facturas que a día de hoxe non existen. O sea, vamos a aprobar algo que non está na contabilidade municipal. Gracias, señora secretaria. ¿Quiere hacer alguna alusión? Temos que ir a un tema de intervención, fundamentalmente, que foi un reparo a proposta. De verdade, se non é certo que, porque diga a señora conselleira, pero as facturas están anuladas. Na parte dispositiva non vexo que se refiran a ninguna factura. Simplemente, o primeiro, aprobar o pendiente de suscripción de crédito por ese importe, e a execución de los judiciales, procedimiento monitorio, e segundo, aprobar e dispoñer o gasto e recoñecer e liquidar obrigas por importe que é o que fixo o xulgado de 47.000 en concepto de provisional e xuros de costas, é dicir, non de facturas. As obrigas non son as facturas. Pois non, nós de todos os xeitos, non la palabra interventora municipal porque vamos a máis intervención. Normalmente quero dicir que cando levamos os outros recs si se refiren ás facturas e as mencionan, neste non, pero quizás interventora Señora secretaria. Bueno, pues lamentablemente, como os dije antes, llevo menos de un mes en este puesto y no soy diputada nacional. Tengo que estudiar la situación. De alguna manera, pues un poco viendo todo esto y consultado con la titular, parece que procedía traerlas a pleno. Pues por eso, por lo que se trajeron. Estaba mismo de baja, pero bueno, se indicó que era un tema que se había acabado por su sino que tenía que venir a pleno. Entonces, tendría de todas maneras que informarme, que ver cómo está en la contabilidad municipal y cuál es la situación. Es decir, jurídicamente no os puedo contestar, no os contesto en este momento, pero tendría que por eso me digo. Sí, bien. Gracias. De todas maneras, nosotros también estamos de acuerdo en dejar
el tema encima de la mesa, entre otras cosas porque, bueno, uno de los motivos por los que llega esto aquí es porque lo que se solicita es una defensa en el momento en que llega el primer aviso a la Diputación, defensa que la Diputación no hace, pues, bueno, nosotros deberíamos saberlo, la Diputación realmente ayuda en este sentido a concellos de menos de 20.000 habitantes. Nosotros no estamos en esa franja, cosa que entiendo que usted como diputada provincial sabe. Luego a mayores ayer, bueno, en la reunión de presupuestos, bueno, por distintos motivos salió este tema y pues, incluso el asesor que tienen ustedes, que está en Salvador, decía que de lógica sería no enfrentar esto ahora, sino intentar negociar con la SGAE, porque la cantidad de intereses que aquí se indican son muy altos y que probablemente contratando un abogado y un procurador se pueda llegar a algún acuerdo. Eso fue lo que ayer dijo y bueno, ya que se contratan abogados externos para defender otras causas, desde el Ayuntamiento debería también valorarse esta opción. Entonces sí creo, bueno, debería quedar también encima de la mesa y realmente tener más claro cómo ha sido todo el proceso. Gracias. Atención. No, estamos debatiendo si votamos a urxencia ou non. Pues moi fácil, mire, nós para votar a urxencia, en vez de preguntar a servizadas nacionais, casi mellor que preguntamos a vostedes o sentido do seu voto, e entón, si sabemos que vai votar en contra, las votamos. Gracias, a elección. Pois, por maioría, tanto de Unión por Cambre como do Partido Socialista, hai que deixar o riba da mesa. Pasamos, votamos para que quede constancia, pero bueno, que sepan que isto non vai sair allá. Votos a favor da urxencia? Daros de la sobre la mesa, incluso la declaración de urgencia. Entonces, hay que votar, dejar sobre la mesa. Abstencións? Pero a favor. Pero a favor de dejar sobre la Sí, mesa. dejar sobre la mesa. En contra? E abstencións? Abstencións? A favor non. A favor de dejar sobre la mesa. Sí, sí. Ni siquiera se somete a urgencia. ¿Qué no estaba en nombre día? Señora alcaldesa, ¿podríamos facilitar todo o procedimento intermedio que non temos conocemento desde que hai a denuncia esa de SGAE iniciada, que logo o Concello non acudir e todo eso? Muy bien, tenemos. Gracias. Gracias. Continuamos. Punto número 2. Parte declarativa. 2.1. Declaracións institucionais. Vale, perdón. No punto 1.3 vai incluída unha moción do PSOE que, bueno, a criterio consideramos que non é unha moción, é un grupo, en todo caso sí podría planexarse como unha moción si mantuveran o punto 3, pero cambiando, digamos, o destinatario. En vez de dirixir ou instar ao goberno municipal, isto é unha competencia de pleno. Cal é a súa postura? Bueno, desde nada voy a justificar la urgencia de lo que nosotros consideramos que es
qué es esto que es una moción, ¿no? Me quiero dirigir antes de nada a lo que es toda la corporación, pero sobre todo me dirijo a usted, señor alcaldesa. Esto que está pasando en este pleno y que ya ha pasado en otras ocasiones no es un simple debate jurídico de lo que ustedes consideran una moción. Estamos hablando de si usted permite o no a la oposición ejercer con normalidad sus funciones de control e impulso político. El Grupo Municipal Socialista presentó esta iniciativa en tiempo y forma el pasado 20 de marzo, cumpliendo escrupulosamente el reglamento orgánico municipal. Y lo hicimos como lo que es una moción. Y tenemos muy claro que es una moción, porque el propio ROM, el reglamento orgánico municipal, así lo recoge. En su artículo 122 se establece que el control y la fiscalización del gobierno se ejerce, entre otros mecanismos, a través de las mociones. Y en su artículo 125 se define perfectamente lo que es una moción no resolutiva, una propuesta para que el Pleno manifieste una posición política sobre un asunto de interés municipal. Y precisamente, señora alcaldesa, exactamente es lo que estamos hoy aquí trayendo. No estamos ante un ruego, ni estamos ante una simple petición. Estamos ante una propuesta política para que este pleno se posicione ante un problema gravísimo y único que afecta al conjunto de las asociaciones de cambio. Porque aquí de lo que estamos hablando es de una situación absolutamente insostenible. Todos lo sabemos, e insólita. Años sin subvenciones, expedientes sin resolver, convocatorias que ni siquiera se publican, asociaciones que están asumiendo gastos y que están manteniendo actividad como pueden y que llevan demasiado tiempo escuchando promesas sin soluciones. Y ante esto, lo que propone el Partido Socialista, lo que proponemos, es algo muy sencillo, que este pleno, que esta corporación hable, que este pleno y que esta corporación se pronuncie y que este pleno y que esta corporación impulse soluciones. Por eso no vamos a aceptar, señora alcaldesa, no vamos a aceptar pasar esta iniciativa a ruego, porque no lo es. Y porque, además de hacerlo, supone limitar la capacidad de este pleno. Y, en definitiva, restarle voz, que es lo más importante, a las asociaciones del Concello de Cambio. Aquí sí hay interpretaciones jurídicas, sí que las hay, para entenderlas y leerlas, pero también hay interpretaciones y asesoramiento jurídico a la hora de elaborarlas, Pero también hay una decisión política y la decisión final como presidenta de este pleno la tiene usted, señora Piñero, la tiene usted como alcaldesa del Concello de Cambio. ¿Qué problema hay para que no se debata como una moción con sus principios? ¿Qué problema hay? ¿No es prioritario el problema que hay? ¿O no considera urgente esta situación? Mira, aún hace 5 minutos se ha llevado aquí a este pleno un REC donde se dice, ante los reparos suspensivos muy claros por parte de la intervención, compartidos además por la secretaria municipal, que advierten de posibles incumplimientos graves de la normativa de contratación pública. ¿Qué es lo que tiene esta moción tan grave, para que no se pueda debatir como una moción? No lo entiendo, no lo entendemos, pero para nada. Así que si esta moción no se debate hoy como tal, no será por una cuestión técnica, ni jurídica, ni de interpretación. Será por una decisión política de pedir que este pleno se pronuncie, por una decisión suya, señora Piñero. Y es una lástima porque de verdad que esta moción no busca ningún tipo de confrontación con ningún grupo político, ni de la oposición ni del gobierno, ninguno. Lo único que busca son acuerdos y buscar que todos los grupos digamos aquí, alto y claro, que esta situación hay que solucionarla y que hay que hacerlo ya. Y sobre todo, tener un compromiso real ya. Porque las asociaciones, y aquí me dará la razón, no entienden de informes, ni de interpretaciones, ni jurisprudencia. Lo que entienden es que llevan años sin cobrar, sin certezas y sin un apoyo suficiente. Y lo mínimo que merecen es que este pleno, que es el máximo órgano de representación democrática, pueda debatir y posicionarse.
E por eso, señora Piñeiro, por responsabilidade e sobre todo por respeto al tejido asociativo, esta moción debería de tratarse con todos sus puntos como lo que es una moción. Y por tanto le pedimos que recapacite y que permita su debate. Muchas gracias. Mire, moitas gracias. Vamos a ver, isto, por respeto vou responder. Isto non é unha cuestión política. Non se confunda, señor concelleiro. Isto é unha cuestión normativa e xurídica. Non. Sí. Mire, aquí hai dúas cousas moi claras, ou unha que podemos estender. O Pleno ten unhas competencias exclusivas nas que eu, como alcaldesa, non me podo meter, ni me podo exceder, porque é unha competencia exclusiva do Pleno. E, por outra banda, hai competencias exclusivas da alcaldía. Neste caso, decidir se é unha moción ou é un robo é unha competencia da alcaldía. A miña decisión non é decisión altruista ou irresponsable, é unha decisión basada en asesoramento e informes xurídicos deste Concello, do Departamento Xurídico. Por lo tanto, basado nese criterio, que xa son varios os informes que hai, donde diferencian e donde explican o que é unha moción e que é un robo, eu, basándome nesos informes, considero que isto é un robo. Eu non lle estou impedindo que se exprese, que defenda ou que explique aquí. Eu estou lle dicindo que o formato non é de moción, é de robo. Por lo tanto, eu lle dou a posibilidade de pasar ao robo e manter o punto 3, pero en vez de ir dirixido ao grupo de goberno, ir dirixido ao pleno. Non se confunda, non é unha cuestión política, é unha cuestión xurídica, normativa, é procedimental. Claro, eu basada, perdón, señora concelleira, eu basada nos informes xurídicos, decido se é unha moción ou é un robo. Reitero, queren manter esta moción como robo, queren pasar ao robo, non o queren retiralo, cal é a vosa decisión? Mira, señora alcaldesa, es una decisión política. Y mira, si nos basamos en informes jurídicos, esta é a decisión, eu lle dou a posibilidade de decidir se o quere pasar a un robo e mantelo, e expoñelo aquí, e sometelo a votación. A votación non, perdón, a expoñelo aquí e que todos sepan cal é a súa preocupación e cal é o tema que queren traeros aquí. Teñen esa posibilidade. Eu non lle estou impedindo, como outros gobernos impediron no seu momento. Eu estou lle dando a posibilidade de enfocalo como un robo. Me deja hablar. Eu quero unha resposta. Vale, sí, la voy a dar. Es increíble que usted haga caso de interpretaciones jurídicas para decir si es una moción o es un ruego, sin embargo no hace caso para traer aquí los reyes que usted le da la gana, que usted no aprobaba en la oposición, y ahora aquí la trae y sorprendentemente vota excepción. Pero para eso no hacemos caso a lo que es la interpretación jurídica. Pero para interpretar que es una moción para ayudar a las asociaciones y que cobren, para eso sí que hacemos caso. No, esto es una decisión política suya. Porque no va a pasar nada, no puede pasar nada como puede ser en el REC de 34.567, que si hay una denuncia igual sí que no podemos hacer pinta. Esto no pasa nada, Aquí no se incumple la ley, por trabajar como una moción. Mire, no vamos a cambiar nada. Y es usted responsable de que aquí toda la corporación tome responsabilidades para que se solucione este tema. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues entonces se retira esta moción e decirle que esta decisión é unha decisión xurídica, non é política. Sobre o REC que usted comentou, pues tamén formou parte desas votacións porque sabe tan ben como a min os RECs que se traían aquí de condicións. Moitas gracias. Continuamos. Non, señora concelleira, continuamos. Moitas gracias. Non, señora concelleira, continuamos. Non ten a palabra, señora concelleira, continuamos. Punto número 2, parte declarativa, declaracións institucionais. E punto 2,
Punto 2, mocións dos grupos municipais. Aquí temos, en principio, 3 mocións de Unión por Cambre, donde unha está na mesma situación. Non é unha moción, se considera un robo, entonces queremos saber cal é a súa decisión. Gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy buen día a todos y a todos. Simplemente solicitar ese informe jurídico que usted comentó os compañeros do Partido Socialista que recomenda que a súa moción fose un robo. Eu, se me permite, obviamente está claro, xa quedou medianamente claro neste pleno que vostede ten a última palabra, a súa decisión é a que manda. Simplemente me gustaría explicar por que non por cambio trae esta moción para instar a alcaldesa a cumplir coa lei. O Regulamento Orgánico Municipal define o robo como unha proposta de actuación na que se pode aceptar ou denegar dita proposta de actuación. O que nos traemos aquí non é unha proposta de actuación, é instar a cumplir a lei. Iso non se pode debatir. A lei hai que cumplirla. E o que nos pedimos é que se nos dea a todos os grupos políticos, non só de non por Cambre, acceso á información que pedimos. Nos traemos aquí unha serie de datos que non se deron no noso grupo municipal, pero o resto de grupos políticos están na mesma situación, non se lle dá a información. Nos temos informes do mes de xuño de 2025, señora alcaldesa. Do mes de xuño de 2025, sin contestar. Entonces, se nos está vaciando de contido o noso papel como representantes políticos. Por eso traemos como moción, porque entendemos que non é unha proposta de actuación que se poida aceptar ou non. Por suposto, xa lle digo, con máximo respeto, aceptaremos a súa decisión, porque vostede é a presidenta do pleno, pero creo que queda claro que isto non é unha proposta de actuación, é instar a cumplir a lei. Moitas gracias. Moitas gracias, señor concelleiro. Ao final, que deciden? O trasladan a robo? O trasladan a robo? O queren presentar como robo? E tratar como robo? Ou non? No, esto é unha moción. Entonces non se pode tratar. Vale, moitas gracias. Non se pode tratar como moción. Gracias. Continuamos as seguintes mocións de Unión por Cambre. Cando queira. Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar la moción. Hago una referencia previa que en el pleno anterior, como ustedes son conocedores, se aprobó la eliminación del peaje na autopista. En este pleno aprobamos liberalizar el peaje. A Territorial de Domicilios plantea unha serie de cuestiones muy interesantes respecto do contido desta aplicación ou desta aprobación e, por lo tanto, nos creemos que debemos de traer aquí esos motivos e analizarlos e profundizar neste tema. O que queremos decir é que este tema é un tema moi bueno, pero eu non puedo aceptar a urgencia. Sí. Disculpa. Sí, por favor. Bueno, vamos a ver, a urgencia me precedida da seguinte cuestión. Como ustedes saben, e todos saben que foi publicado, a Xunta de Galicia está planteando a aprobación do proxecto de trazado da vía Arte daquel que foi anulado no seu momento. Por lo tanto, nos creemos e concebimos que debemos empezar a plantear de novo o tema e poñerlo encima de la mesa, posto que non están resoltos os problemas daquela declaración do juez, daquel dictamen da justicia, que debemos de plantear a Xunta de Galicia os problemas que temos na área metropolitana e que debemos de volver sobre este asunto para que antes de que salga o documento poder falar, dialogar, negociar, transmitir a Xunta de Galicia e chegar a un acordo para que o proxecto de trazado veña máis ou menos realizado de tal forma que podamos aprobarlo a todos e que non haya conflicto. Esa é a urgencia que temos. Moitas gracias. Votamos a urgencia. Votos a favor? Unanimidade. Gracias. Cando queira. Sí. Bueno, como había empezado antes, buenos días a todos y a todas. La referencia del pleno anterior aprobamos aquí la limitación del peaje, lo que a partir de Ízamo hacia Coruña. Alternativa dos vecinos, igual que aquí, se planteó unha serie de cuestións en cuanto a esa problemática, e nos parece interesante, como dixen anteriormente, avanzar neste proceso de trasladar ás institucións e o colectivo xeral de vecinos os problemas derivados daquela sentencia e ponerlos encima da mesa para que antes de que se produza a aprobación, antes de que se produza a redacción do proxecto, ter cuestións políticas decididas, claras, para transmitir ao equipo redactor, a Xunta de Galicia, evidentemente,
para chegar a un acordo nestas condicións. Empezo. Este domingo 15 de marzo saliu un artículo na Voz de Galicia dun economista que alza a voz sobre a necesidade de abordar os problemas da mobilidade na área metropolitana, da inacción das administracións, Estado, Autonomía, Diputacións e Concellos e a falta de solucións e proxectos para resolver os mesmos. Atende este artículo sobre toda a necesidade de infraestructuras para ter unha área metropolitana competitiva. Nada novo, pero sí reseñable porque exponse nun momento onde a inacción por parte das administracións por acción ou omisión é recibida por resignación por parte da masa social e da cidadanía en xeral. Ao final do artículo clama porque sexa cidadanía a que alce a voz e a que clama. O título deste artículo é exixir máis forza as solucións e proxectos á altura do que esta comarca sae. Clama exixir con máis forza solucións e proxectos á altura do que esta comarca sae. O titular do artigo é identificados os problemas que de solucionar. Non podemos estar máis de acordo con esta conclusión e disto vai esta moción. Atendendo a cumprir os objetivos de política territorial previstos no plan sectorial aprobado no ano 2004, o Concello de Cambre, por unanimidade en pleno do pasado mes de febreiro, aprobou o seguinte acordo: declarar libre de peaxe a área interior do plan sectorial diario da área metropolitana da Coruña, propoñendo a fin da peaxe no intercambiador de Guisamo. Ante a necesidade de facer efectivo o acordo adoptado, vénsenos respondendo por parte da Xunta de Galicia a Consellería de Vivienda e Infraestructuras coas seguintes consideracións. 1. Que existe concesión da AP9 en vigor e, por tanto, o Ministerio titular da vía condiciona que se resolva a concesión no tramo de liberalización. Aclarar que o Ministerio, nos seus informes, en ningún caso negou a posibilidade de conectar coa AP9 sen peaxe, senón que impón que previamente a Comunidade Autónoma resolva a carga económica coa concesión. Ponse en cuestión por parte do Ministerio derivando dun informe da concesionaria o posible colapso do tramo de Guisamo a Coruña debido ao incremento de tráfico procedente das vías que se conecten, por exemplo, a Viana. Como solución, propoñen aumentar a AP9 cun carril máis no tramo 4 Camiños Cambre a Coruña. Isto supoñería abonar as obras á concesionaria como consecuencia ampliar o plazo de concesión. Esta proposta exponía, ademais, o problema de como abordar este terceiro carril en tramos urbanos xa consolidados como Burgo en Culleredo. Outra solución ao posible e discutible problema da sobrecarga é a de actuar mediante aplicar un proceso de selección, en este caso nos entendemos que discriminación. Isto é impoñer peaxe na conexión da vía Arte ao AP9. A teoría é que a imposición da peaxe fai que se autoseleccione o tráfico que vai usar a AP9 entre os que poden pagar e os que non poden pagar. Esta solución implica como consecuencia un mellor incremento de tráfico, o que elimina a necesidade de aumentar os carrils no tramo antes mencionado, pero ao mesmo tempo significa unha decisión discriminatoria ou introducir a premisa o viario de alta capacidade para que poda pagar. Contrario ao espírito plan sectorial na consecución dos seus objetivos que recordamos son desenvolvemento socioeconómico e a vertebración territorial, equilibrio territorial e cohesión social, sendo os requisitos propostos para conquerir os objetivos comprometidos a non existencia de peaxes no ámbito do plan sectorial e a consolidación dunha malla urbana de comunicación que fortaleza a mobilidade entre todos os concellos. A situación actual é proposta de solución. Pasados 21 anos en que a Administración apostase por executar o compromiso pactado coa aprobación do plan sectorial diario da área metropolitana da Coruña, é necesario contextualizar a día de hoxe a situación en que nos atopamos para abordar propostas de solución. En caso de acordos que afectan a cesión da AP9 a comunidades autónomas. Acordo unánimo do Parlamento Galego sobre o traspaso da AP9 á comunidade autónoma. Pacto de investidura que PSOE, BNG e DPC en canto a actuación de liberación do peaxe en áreas urbanas na última década. Área urbana Vigo-Pontevedra, circunvalación Cidade de Vigo, liberalización dos tramos Vigo-Redondela, liberalización dos tramos Vigo-Maña, área Santiago-Compostela, circunvalación Cidade de Santiago-Compostela, acceso á Cidade da Cultura. C. En canto a necesidades no día a día da mobilidade do plan sectorial. A improrrogable necesidade de superar os atrancos, a eliminación das peaxes e formulación da trama na área urbana da Coruña.
Entendemos como posible abordar cuestións como o traslado inmediato do tramo Guisa-Macorina, Asunto de Galicia e a súa modificación da clasificación do viario. É necesario poñer en riba da mesa que a execución da Vía Ártea ten que conquerir ata o seu remate que ten como destino a A6, pasando pola conexión coa P9 libre de peaxe. Non deixar no olvido a execución do viario 11-17 entre a rotonda do Club de Tenis e o enlace papel. Cuestións necesarias e non resoltas que nos obrigan a rescatar este esquecido asunto para poñerlo encima da mesa da senda política. Esta é unha débora histórica que se ten coa área metropolitana da Coruña, en concreto co Concello de Cáceres. Neste sentido, lembramos que, aproveitando que todos os grupos parlamentarios que votaron por unanimidade reclamar a cesión da P9 para a comunidade autónoma e tamén o pacto de investidura entre o BNG e o PSOE con a mesma condición, o Concello de Cambre aproba no pleno de 20 de novembro de 2020 a seguinte proposta: a potenciación de ámbitos de entendemento entre as tres administracións, concellos, Xunta e Fomento, para dar solucións ás reclamadas necesidades, liberalización das peaxes no interior da área metropolitana, compromisos de que se fixen datas de execución e orzamentos e administracións responsables para a consecución dos obxectivos propostos. Esta proposta foi aprobada sin ningún voto en contra. Por o momento non se recibiu nin comunicación, nin contestación, nin aviso de tal proposta. Por lo que expostos volvemos a reclamar este asunto e proponemos solicitar ás administracións estatais, comunidade autónoma, diputacións, tecido asociativo, asociacións empresariales, Cámara de Comercio e da ciudadanía en general retomar a rehabilitación o espírito de consenso, entendemento na aceptación e aprobación no ano 2004 do Plan Sectorial Viario da Coruña. O obxecto non é outro que executar e consolidar aquel proxecto viario o que sin dúbida representase unha melloría sustancial na mobilidade e, polo tanto, do desenvolvemento socioeconómico, equilibrio territorial e cohesión social no ámbito que se denomina área metropolitana no seu primeiro circuito. Isto supón a eliminación das peaxes na área do Plan Sectorial Viario da Arteixo, Coruña, Cambre, Oleiros e Sala. 2. Consolidación da trama viaria mediante execución dos transversais interior á área do Plan Sectorial. Eixe Santa Cruz, Oleiros, Seixal, Cambre, aeropuerto, conectando coa 6 en Arteixo e Terceira Ronda Coruña. Consolidación do trazado da Vía Ártea da Internacional 6 e a A6, con conexión na AP9 coa condición xa requerida de eliminación de peaxe. 3. Como proposta de solución á concesión da AP9, solicitar a transferencia do tramo dende Guisa ata a Coruña do Estado a Comunidade Autónoma, como primeiro paso para a resolución do solicitado traspaso da totalidade da AP9. 4. Remitir este acordo a todas as administracións señaladas, concellos implicados, agentes sociales, asociacións vecinales, empresariales e cámaras de comercio. E aquí quero tamén plantear que se traslade aos parlamentos ou aos partidos representados no Parlamento. Gracias. Moitas gracias. Unha intervención. Gracias. Bueno, primero dar la enhorabuena, como muy importante, por traer esta moción. Ya nos enseñarán cómo lo han hecho para conseguir que siempre es un ruego y ahora de repente es una moción. No sé si por insistencia, de traerla varias veces, al final se cansan de decir que no es una moción, que es un ruego y ahora ya dicen, bueno, venga, va, vamos a dejar si lo leen. Entonces, en primer lugar, darnos la enhorabuena. Bueno, estamos de nuevo ante una petición que, como he dicho, ya ha venido en varias ocasiones. Desde el Grupo Socialista siempre hemos estado de acuerdo en esto. Es un problema que lleva muchos años, mucho tiempo hablándose de lo mismo. Los vecinos siguen pagando este peaje y lo que está claro es que si se quiere avanzar, la ciudad tiene que implicarse. Hay que negociar y hay que asumir la responsabilidad que le conlleva. Entonces, bueno, nada más que decir que es una propuesta que para nosotros tiene todo el sentido. Plantea un paso, un reto para desbloquear esta situación y acercarnos a lo que aquí se defiende, lo cual en este caso el Grupo Municipal Socialista apoyará esta por fin moción. Gracias. Muchas gracias. Una intervención. Sí, me tengo que referenciar a nosa postura clara respecto da cuestión da Vía Ártea. Lamentamos profundamente ter un goberno galego antigalego, un goberno
privilexiando os intereses privados e especulativos de determinados sectores sobre o que nos entendemos que son os intereses xerais do conxunto, xa digo, de concellos, a comarca en busca do equilibrio, a solidaridade e a eficiencia supramunicipal. É unha pena, pero é o goberno que temos, como unha pena tamén o goberno que temos en Cambre, que vai defender os intereses de Cambre, non que ten a ver coa viata, pois o que fai é plegarse justamente aos designios do goberno autonómico e no mellor dos casos tentar explicarnos a vontade de dicirnos que noite cando é de día e viceversa, non? De facernos entender o inentendible e é un trazado que lesiona os intereses de Cambre e que ademais se perpetúa con unha serie de peaxes sinónimos que son tan absolutamente inadmisibles a día de hoxe. Por lo tanto, o noso voto vai ser lógicamente a favor desta acción e en contra dese goberno do Partido Popular que goberna en contra dos intereses de Cambre junto a comarca. Muchas gracias. ¿Una intervención? Sí, gracias. Nosotros en este caso nos vamos a abstener porque estamos de acuerdo con casi todo lo que viene aquí, por no decir con todo, porque al final no queremos peajes, creemos que nos merecemos el mismo trato que la comarca de Vigo y Santiago. Lo que pasa es que, por desgracia, creemos que lo que viene aquí de consolidar el trazado entre la Nacional y la 6, por desgracia, creo que es algo que ni se plantean desde Santiago. Es una pena porque creo que sería, bueno, creemos que sería lo más acertado, ¿no? Que al final sería ese entramado que siempre se habló, sería lo que más beneficiaría, ¿no? Más incluso que la conexión con la 9. Entonces, bueno, pudiendo estar de acuerdo y no queriendo peajes y demás, como vemos que no todo lo aquí propuesto es realizable, por lo menos por lo que sabemos, pues nos vamos a abstener. Gracias. Muchas gracias. ¿Una intervención más? Bueno, agradecer este un tema que es recurrente, aviso de una amenaza, por favor, y una sugerencia de que van a ir más, es decir, vamos a ir aportando los problemas de la arte, pero vamos a ir proponiendo, que a nuestra intención, no por cansarnos, sino porque creemos que debemos de poner este tema ante la ciudadanía, debemos de ponerlo en primer plano, y por lo tanto necesitamos ir avanzando en estos procesos. Libre de cajas, tomamos una solución sí, ahora mismo acabamos de parece que va a haber una solución de sí, la excepción de la alternativa que ahora comentaré, y vamos a seguir trayendo este tema. Agradecer a vosa postura, a los que estáis votando, vais a votar sí, agradecer sobre todo a la Asociación de Vecinos que sigue insistiendo sobre este tema, que sigue peleando, trasladar a los parlamentarios, a aquellos que tienen razón en el Parlamento, que conectarán con vos a Asociación de Vecinos probablemente para ter conversas, a ver se vamos a entender. Respecto á resposta de alternativa, por suposto, a respetamos, non hai outra forma, e creo que así debe ser democráticamente, pero nós queremos que, disculpad a frase se vos molesta, pero non é agresiva, que é unha plegadura ao que diz a Xunta. Nós temos que estar en contra, é dicir, temos que oponernos a isto. Precisamente se les dicen que non, mientras non nos den unha razón convincente de por que non vai as traseis, temos que estar no outro lado, non por un problema deles, por un problema de credibilidade, por un problema de solvencia. Isto vai a funcionar se chega a 6. Se creemos niso, debemos de defenderlo. Se creemos niso, se non creemos niso, pues entonces é unha plegadura, ainda que a lo mellor a expresión da frase non é convinte. Eu creo que deberías de replantearla, que en principio deberías de defender esta posición, ainda que despois na evolución do proceso saberemos se isto é posible ou non é posible. En principio é posible porque o plan sectorial que é o que determina cales son as cuestións está en vigor dixo que ten que ser así. Por lo tanto, se a Xunta di que non ten que ser así, tendrá que modificar o plan sectorial ou tendrá que modificar as determinacións, o que non pode xogar o doble tema, tener un plan sectorial e despois non cumplilo, que parece que é un requisito do Partido Popular. Sempre fai, pero despois o Partido Popular parece que retoma a posición de fai o que eu che digo, pero non fagas o que eu fago. É dicir, iso non pode ser, temos que ser reivindicativos nese sentido. Bueno, gracias a todos y vamos a revisar este tema. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a las votaciones. ¿Un voto a su favor? Abstencións.
Moitas gracias. Continuamos. Pasamos á seguinte moción, que ven por cambio, justificamos a ausencia. Muchas gracias, señora alcaldesa. A ausencia ben motivada por os desperfectos que hai, sobre todo nas pontes de madeira que atravesa o primeiro, en especial a que está na zona do Noceiro, pero tamén esta outra ponte que está na Carlos de la Casada Nacional. Creemos que é un momento de falar deste tema, sobre todo vendo a documentación que nos mandou onte o goberno por acá. Votamos a ausencia. Votos a favor? Cando queira. Gracias. Gracias. O 28 de outubro, a Xunta de Galicia subía unha nota de prensa á súa página web que titulaba «La Xunta e el Ayuntamiento de Cambre firmarán un convenio para el arreglo de infraestructuras en el río Medio. La intervención comprometida, con una inversión estimada de cerca de 900.000 euros, se centrará en una extensión de unos 17 kilómetros». Nos mesmos termos expresaba a alcaldesa de Cambre que anunciou tamén dito convenio e mesmo aceptou incorporar ao mesmo as melloras que solicitou a alternativa de veciños mediante unha moción levada a pleno nese mesmo mes que aprobouse por unanimidade. Desde ese momento, pese a solicitar tanto a través de grupos en comisións informativas e mesmo en pleno por los distintos grupos municipais dito convenio, nunca se nos foi entregado descoñecéndose a día de hoxe Cambre ten asignado ese convenio ou non. O convenio chegou onte pola tarde a través do medio. Mentre descoñecemos se está asignado ou non dito convenio, o certo é que as pontes sobre o Mero seguen deteriorándose e a sinalización tamén está a sufrir danos importantes coa desaparición incluso delas nalgúnas zonas. A ponte cita fronte a Río Muiños na Bacala, que leva pechada máis dun ano sen avance ningún, a pesar de que o Concello de Cambre advertiu e pediu unha solución para a mesma xa en febreiro de 2025 baixo o goberno de Unión por Cambre, súmase de tempo o mal estado da ponte do Noceiro, en donde xa se actuou en maio de 2024, pero en donde hai varias madeiras de chan que presentan unha situación preocupante. A ponte do Noceiro, en donde, tal como comunicou a voceira de Unión por Cambre en algunhas ocasións a alcaldesa, tamén se manipulan os toques que hai para acceder ao paseo en vehículos e así atravesar a ponte con vehículos a motor, algo que ocorre sobre todo no verán ou coincidindo con celebracións festivas en Cambre. Tampouco se atopa en mellor estado a ponte sobre o Mero que comunica a Bacala con Almeiras, con ocos importantes impulsando a ponte, sobre todo na zona dos postes que unen a pasarela, así como en todo o sur de Pasamán. Ao estado das pontes súmase o deteriorado estado das sinais do paseo, que entre as que case non se ven pola suciedade se suman as que están totalmente rotas ou deterioradas por paso do tempo que impiden ver o que ponen e algunhas xa desapareceron totalmente, como é o caso da sinaléctrica explicativa que había no Noceiro ou nos Caneiros. A situación do mobiliario urbano, bancos e papeleiras en algunhas zonas de acceso como o de Cera non presenta mellor situación, o que fai imprescindible unha actuación profunda para a súa conservación e mesmo, en algúns casos, a súa sustitución. Destacar tamén que os bloques rochosos ubicados para detectar que os vehículos con motor non accedan á senda en moitas ocasións aparecen movidos precisamente para permitir ese acceso. A presencia de vehículos a motor en algúns dos puntos da senda, sobre todo próximos ás pontes das Luces sobre o Mero, non axudan para nada á conservación do entorno. Asúntase con esta moción un documento con fotografías de zonas localizadas ao longo do Paseo do Mero que precisa unha actualización urxente que poderían terse en conta á hora de demandar melloras á administración autonómica. Xunto a todo isto, cabe engadir que desde que se autorizou o paso de tractores pola senda para facer labores forestales, entendemos, dañouse gravemente o firme do paseo. Nestas zonas faise preciso a reposición do firme ao longo de todo o ancho, así como reparar as zonas nas que se acumulou auga e lodo debido ao deterioro do mesmo polo paso destes vehículos. Se ven o Mero e toda a súa senda de competencias da Augas de Galicia, tamén é certo que o Concello de Cambre ten a obriga de reclamar ás administracións competentes o mantemento das súas infraestructuras, xa sexa con traballos de mantemento como de actuacións de inversión, tanto sexa preciso. Sacando actuacións puntuais que se levaron a cabo ao longo dos anos, como ese arreglo puntual da ponte do Noceiro en 2024, é certo que esta senda que leva construída xa en varios anos, incluso en 2007, aí non sei se me equivocaría do ano precisa, dunha actuación importante con todo o exposto de cara a garantir a seguridade dos seus usuarios e a conservación dun medio natural único en toda a área metropolitana. Visto todo o que antecede, tendo en conta que hoxe Cambre conta cun goberno do Partido Popular, facemos esta proposta de adopción ao pleno. Unha,
instar Augas de Galicia ao arreglo e apertura da ponte da Bacala que se atopa pechada desde hai máis dun ano. 2. Instar Augas de Galicia ao arreglo da ponte do Naceiro, así como a revisión do resto de pasarelas de madeira que hai sobre o río. 3. Instar Augas de Galicia a renovación da sinalización da senda do Nero. 4. Instar a alcaldesa de Cambre a que dé traslado a toda a corporación do convenio asinado coa Xunta en relación co MECO. E 5. Dar traslado desta moción a Augas de Galicia. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, yo también quiero darle la enhorabuena a un importante. Y pensando un poco, creo que ya sé cuál es el tema para que sea moción. Todo aquello que no sea responsabilidad del gobierno municipal, eso va a ser una moción. Todo aquello que tenga responsabilidad, incluso como el REC, pues incluso se abstiene, ¿vale? Entonces, daros la enhorabuena por esto. Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista vamos a apoyar esta moción, sin duda. Y lo hacemos porque es muy necesario ya que habla de algo muy básico, que es la seguridad y mantenimiento. La senda del Mero es un espacio muy utilizado por nuestros vecinos y vecinas y su estado actual, con puentes deteriorados, señalización deficiente y zonas en mal estado, no es aceptable y no puede continuar así. Y digo que no puede continuar así porque estamos hablando, no solo estamos hablando de una imagen, sino también de riesgos reales. No hace falta ir muy lejos para verlo. Ha pasado en Santander, en el Paseo de Bocay, ya se vio una situación de grave precisamente por el mal estado de una pasarela. Por eso no podemos esperar a que pase algo así en Cambre para que se actúe, ¿no? También creemos que es importante que se aclare de una vez lo que es la situación del convenio con la Xunta. Creo que los grupos municipales todos tenemos derecho a saber en qué punto está, ya que la información, aunque la hemos solicitado, o no suele llegar tarde o si es que llega, ¿no? Estamos de acuerdo en que hay que exigir a Augas de Galicia que actúe, pero también exigir a este gobierno municipal del Concello de Cambre que haga su trabajo y que reclame soluciones. Y creo que en esto no debería haber debate y la seguridad no puede esperar. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Sí, señora alcaldesa, la Xunta y el Ayuntamiento de Cambre firmarán un convenio para el arreglo de las sendas en el río, 200.000 euros. Augas de Galicia inicia las labores de conservación en el río Mero para retirar la maleza y determinados obstáculos. La alcaldesa, o sea, yo no sé qué pasa aquí, que le falta la receta, no sé si hay que informa a cultura, pero eu río Mero, aquí queda baixo, que hai en Cambre, non hai outro. É seguro que ata ustedes saben exactamente onde está sin mayor problema. Así que, pois, o que rogamos a través, bueno, pues tamén nos sumamos lógicamente xente entusiasta a esta moción de Unión por Cambre é que fagan ustedes uso das súas atribucións como goberno de Cambre e procedan pues, con fotos ou sin fotos, xa nos dá absolutamente igual, con propaganda de Sinela a arreglar este tipo de cuestións que son básicas e son elementais e non vimos referenciar cousas recentes que teñen pasado en outros puntos do Estado derivadas do mal da conservación, do mal estado de infraestructuras que en un principio pueden parecer inocuas, es decir, inofensivas para a vida humana, pero que a veces la maneira, pues en fin, máis desgraciada, teñen consecuencias nefastas. O gallar non teñamos que chegar nunca a unha situación como esa no Concello de Cambre, pero é así como pouco a pouco se van chegando a situacións como esas, de maneira impepinable. Así que, por favor, de verdade, denlle unha volta, aí falen cos seus amigos dos convenios e das firmas e das fotos e a ver se puede pasar. Muchas gracias por su intervención. Bos días a todas e a todos. Bueno, como non pode ser de outra maneira, o noso voto vai darse a favor desta moción. Un pouco certificando a moción que presentamos nos no mes de outubro do ano pasado, que todos os grupos estuvemos de acordo en que se levara isto se trasladara a Augas de Galicia, coincidindo con esa firma, un principio de acordo entre o Concello de Cambre e Augas para unha inversión de casi 900.000 euros. Nos nesa moción, que é moi similar a que presenta hoxe en día a Unión por Cambre,
bueno, como decía, non só voto vai a ser a favor, porque está recollendo as demandas que nós durante moito tempo tamén lle fixemos a eles como goberno no seu momento e que non foron respostadas ou solucionadas. Por poñer, facer un pouco hincapié no que onde se nos trasladou por correo electrónico, bueno, aquí un tocho de non é que foron sexan moitas páginas, pero hai que lelas, analizalas, e despois unhos planos nos que non se aprecia moi ben o que se vai facer ou non se vai a facer. Pero botamos en falta varias cousas, porque aquí chegamos un acordo por parte de todos os grupos municipales en que a nosa moción era complementaria ao que os traballos que iba a facer aquí Augas de Galicia. Augas de Galicia, no seu principio de acordo que ten con esta corporación, non está recollendo prácticamente ninguna das cousas que nos presentamos. Nos decíamos propostas de mellora. Acondicionamento e mantenimento das industriales. Aí estamos de acordo, que de texto sí que están a falar. Limpezo das marxes, mellora da poda en altura por medios manuais. Mantenimento dos diferentes camiños de acceso. Non fala nesta convenio deses camiños de acceso que dan o paso fluvial, que está moi ben, pero habrá que chegar de alguma maneira. Están cobertos de maleza con unha senda que non escasamente ten 30 centímetros, pois difícilmente se poderá pasar. Rehabilitación de diferentes espacios de interese patrimonial e natural, como era a controlado do Millo de Pirallo, bastante deteriorada nos pasos dos últimos anos. Acondicionamento de mobiliario e infraestructura lixeira, neste caso prácticamente o único mobiliario que existe é en Cela, antes de Meixigo, hai 2 bancos ou 3 bancos ali, a papeleira, non hai nada máis. Nosotros incluso añadíamos de que puxeran algún deses aparcamentos, por exemplo, algunha fonte, sería bastante necesario. O de creación de unha área pública de lecer, bueno, podemos estar aí máis ou menos de acordo, se se pode realizar ou non se pode realizar. Podríamos deixalo aparte, mellora das zonas de aparcamento me parece moi necesaria aquí neste convenio, o principio de convenio acordo, non aparece nada de eso, están feitas un desastre, cheas de fochancas, charqueiras, bueno, un desastre. Propoñamos dentro desas melloras de zonas de aparcamento a inclusión de algunha fonte, porque ao longo de 12 km que hai desde o Ponte da Barcala hasta Cecebre non hai unha fonte, unha triste fonte onde os paseantes, viandantes, veciños podan encher as súas botellas de agua, botar un trago, os que fagan deporte, os que non fagan deporte, unhas simples fontes nos aparcamentos. Hai 5 aparcamentos e 3 deles, por decirlo de alguma maneira, oficiales, que o da Barcala e o de Meixigo, ninguna fonte. 2 bancos ali mal postos, señales en mal estado que levan máis de 8 anos en mal estado. A parte dos pivotes de hormigón, xa fai anos que nos reclamamos, concretamente 3 anos, que había antes unhas pequenas barreiras de ferro que impedían antes deses pivotes de hormigón que pasaran por ellos vehículos. Esas bitadelas, ainda o que a base desas barreiras de ferro, ainda sigue espetado no suelo, todas oxidadas, con posibilidade de que ocurra unha desgracia, se corte a xente, etc. Tampouco se retiraron. Entonces, bueno, notamos un pouco en falta en todo este principio de acordo que hai entre Augas de Galicia, unha inversión de 890 e non sei cantos mil euros, pois cousas que son básicas para poñer en valor 871.224,72 euros. Non vexo parte das nosas demandas no seu momento. Tamén falamos dunha programación cultural, educativa e turística para os centros de ensino público, creación dun servicio municipal de bicicletas, que eso xa damos por perdido, por suposto non vai a ser, inclusión no programa deportivo municipal de actividades que poden asociarse ás sendas, de marcha nórdica, paseos saludables, loteiros guiados, como non a señalización turística, procesos a códigos QR que informen sobre puntos e rutas de intereses alternativas tamén. Non sei, está moi ben que se vai a firmar este acordo, pero para nós quedásenos moi escaso. Como non vamos a apoiar a moción de unión por Cambre, a ver se seguimos facendo forza entre todos e podemos conseguir que o Río Mero, que é o maior reclamo turístico que hoxe en día ten o Concello de Cambre, este a altura dos seus veciños e visitantes. Gracias. Moitas gracias. Alguma intervención máis? Ben, decía o compañero de Alternativa, o principio de acordo do convenio. Bueno, este convenio ten que firmar, o sea, a día de hoxe isto é como que non ten nada. Isto imagino que viron a moción de unión por Cambre, chamaron a Xunta e lle dixeron aí vai que anunciaron en outubro. Non está firmada a día de hoxe, tampouco están incluídas, que quedamos aquí por unanimidade de incluir as peticións alternativas dos vecinos, tampouco están incluídas. E, bueno, enhorabuá ao compañeiro, porque sabe onde van a actuar. Eu non fui capaz de entender aquí onde van a actuar no Río Mero, nos puntos concretos, porque non debo entender
terrenos mapas, pero por favor, sexamos un pouco serios. O sea, si quieren quedar ben y decir, mira que buena es la Xunta, que ya vamos a firmar el convenio, que non tenéis firmado, porque entiendo que esto está sin firmado, non? O sea, non está firmado. Desde outubro, e estamos acabando marzo. Con actuacións previstas para este ano 2026, que hai ainda que aprobar o convenio, terán que informar o convenio, espero ver os informes xurídicos deste Concello, porque agora vou entrar nun tema, nunha parte do convenio, e licitar esas obras e executarlas en 2026. Hombre, yo creo que son moi optimistas. Isto xa para 2026 non se vieu, se dará moito tempo. E despois, comentaba agora, o compañeiro da Alternativa dos Vecinos vai unha inversión de preto de 900.000 euros, pero creo que li que a idea é que despois, no ano 2027, se reflexione polo Concello toda a senda. Pero vostedes creen que cando está agora mismo en situación de reflexionar a senda do río Mero e manter en condicións ese paseo? Coa situación que temos, de verdade que sea unha prioridade da misma? Miren, que arranxe a Xunta de Galicia, Augas de Galicia, o que teña que arranxar, que continúe co mantemento. E cando reflexionará cando estemos nunha situación moito mellor, porque déanse conta que unha vez reflexionemos, todo eso tendrá que tramitar, xa non é unha cuestión de que se haxa fondos económicos para pagar. E que temos que xestionar todo o mantemento. Eu, creo que deberíamos de dar unha volta, espero, señora alcaldesa, que nos faga partícipes antes de esa asignatura de como vai a empezar este convenio, porque creo que isto sí que é algo de interés de todo o Concello de Cambio de todos os vecinos e debemos de poder opinar todos. Si me gustaría lanzar unha pregunta, cando se vai a asinar ou cando teñen fecha prevista para asinar isto? Porque cada meses que levamos dando voltas comprenderá que eu dubido que o que está previsto para o ano 2026 se podrá executar. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Cando que... Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, entro simplemente en este segundo turno de palabras, simplemente para corregirme y pedir disculpas, porque sí, efectivamente, sí que nos llegó ayer por la tarde-noche, creo, el convenio. Lo que pasa, me tenéis que disculpar, pero bueno, estaba trabajando en lo que era la defensa de la moción y lo que son los reconocimientos y no me di cuenta de que entró un correo. Nada, pedirle disculpas, alcaldesa, y nada, simplemente si aún está a tiempo a aceptarme la moción, entonces ya se quitaré el correo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención máis? Bueno, pues antes de pasar as votacións sobre esta moción, decir que xa hai unha inversión por parte da Xunta de Galicia destinada ao arranxo do río Mero e as súas instalacións. Xa hai un presuposto asignado e determinado para esta inversión con un importe calculado de cerca de 1 millón de euros. Xa hai un convenio presentado e remitido aos grupos municipais para a súa información inicial e que dito convenio está sometido aos informes preceptivos e necesarios para poder traelo ao pleno canto antes cunha previsión do pleno de abril. Decir que sobre este tema xa hubo unha nota de prensa anunciando esta actuación e esta inversión. Por lo tanto, o noso voto vai ser en contra por existir xa un proxecto e unha futura execución sobre o río Mero e a súa contorna. En previsión por parte da Xunta de levarlo a cabo ao longo deste ano. Moitas gracias. Pasamos ás votacións. Votos a favor? Votos a favor? No, pregunto, nos podería dar un listado das actuacións que se van a levar no río Mero? Sí. Porque vota en contra desto, entendo que estas actuacións están incluídas. O que pedimos? Vamos a ver. Porque a mí pode gastar 1 millón de euros aí a Xunta, pero si non... Evidentemente, primeiro estou pendiente dos informes preceptivos sobre ese convenio. Pero tengo listados. Sí, eu vou dar traslado antes de traer a pleno, non vou arriesgar algo tan importante, unha inversión tan importante, sin que vostedes teñan toda a información necesaria para apoiar como apoiar esta inversión en cambio. Gracias. Votos a favor? Alcaldesa, a favor de la red. Es la moción que me vuelve loca. Abstencións. Votos en contra. ¿Debería la abstención? A favor, vale. Bueno, pues votaron a favor los consejeros y conselleras integrantes de los grupos municipales de Unión por Cambre, Presidenta del PSOE, Belegá, Alternativas
Moitas gracias. Continuamos. Pasamos ao punto 3, parte de información, control e fiscalización. 3.1, informes do equipo de goberno. 3.2, dación de conta das resolucións da alcaldía e concelleiros delegados e acordos da Xunta de Goberno Local adoptados por delegación da alcaldía. 3.3, robos e preguntas. Cando queira. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy buen día de nuevo. Vista a reunión celebrada o pasado 10 de marzo na alcaldía con presencia de varios grupos municipais, a secretaria municipal e o abogado contratado polo Concello para personarse en dúas causas judiciais, rogamos, tal e como solicitamos a algúns concelleiros e concelleiras do Grupo Cambre por registro, o informe solicitado á secretaria municipal, tendo en conta que o prazo establecido polo ROM xa se cumpriu e non foi recibida cita de información. Muchas gracias. Gracias. Bueno, rogo aceptado e cumprido, onde dimos trasladado a contestación ás súas dudas e cuestións. A reunión foi organizada por a alcaldía para dar a coñecer aos concelleiros que quixeron que este concello se personase como acusación particular sobre a evolución e tramitación do procedimento. Esta decisión foi acordada en pleno e, por lo tanto, a miña obligación é informarlles do estado no que se atopa o procedimento. E para iso, pedín que asistira o letrado que defende os intereses do concello. Creo que ninguén aquí pode estar en contra dunha reunión transparente, obxectiva e defensora dos intereses do Concello e dos cartos dos veciños. Gracias. Está aceptado, Robo. Dígame. Sí, non por cambio os concelleiros que non fomos convidados estamos en contra desta reunión. Non foi tan transparente cando nós, membros da corporación, que nos asisten unha serie de dereitos, como membros electos da corporación, entre eles o artículo 23 da Constitución Española e o 77 da Lei de Bases de Réxime Local, como concelleiros, temos dereito a toda a información, independentemente do que fora o sentido do noso voto no momento da personación. Recibimos onte, que eran 5 días do ROM, como dixen na miña exposición, recibimos onte un escrito da alcaldía cando nos presentamos un escrito á secretaria municipal como garante dos dereitos da corporación, e quen contratou a ese abogado que estivo na reunión foi a corporación. Por lo tanto, todos os membros da corporación deberíamos de coñecer o estado das diligencias previas, porque vostede na súa contestación dice que non nos convida porque Unión por Cambre votou en contra da personación. Entón estamos castigados por o noso voto en contra, porque nos podemos votar en liberdade como concelleiros electos que nos elixe o povo de Cambre. Podemos votar a prol, en contra ou a abstención, e ninguna das tres opcións de voto limita os nosos dereitos fundamentais, que é o que vostede, con esta reunión que vostede di transparente, para mí, con respecto a todos os que existiron, é unha reunión clandestina, porque a nós non nos convidou, e agora me reafirma que non me convidou castigándome por votar en contra. Por suposto, teña vostede claro, e a mí non me gusta o que vou a decir, porque non me gusta judicializar a vida política, pero como comprenderá, xa dimos traslado desa reunión e das consecuencias que nós entendemos que foron vulneradas a valedora do povo, e nos reservamos, por suposto, o dereito a acudir a máis altas instancias, porque vostede está vaciando o noso contido como concelleiros ao impedirnos acceder á información, porque vostede di que como a señora Palnesta estivo ten información que eu a debo ter tamén. Por qué? Por qué? E o resto de concelleiros de Unión por Cambre non fomos convidados. Si os veciños de Cambre, os votantes de Unión por Cambre tamén pagan ese abogado que vostede puxo a dedo. Pois temos que coñecer cales son as situacións nas que están os procedimentos. Por lo tanto, que saiban todos os amigos compañeros da corporación que onde mesmo remetimos outro registro para solicitar unha vez máis a secretaria municipal que nos diga o que acontecer, porque ela é a garante da legalidade e eu, como concelleiro electo, teño uns dereitos que nin vostede nin ninguén pode saltarse porque eu votara de unha maneira ou de outra. Por tanto, xa lle advirto que non é unha amenaza, é unha realidade que nós vamos a continuar e vamos a levar isto ás instancias que sean necesarias. E si procede que sea un procedimento judicial, pues terá que ser un procedimento judicial, porque non estamos acudindo a todas as partes que podemos para fazer valer os nosos dereitos, nada máis. Moitas gracias. Gracias. Bueno, mire, eu claro que respetei o seu dereito. Por suposto que respetei o seu dereito. O dereito que vostede exerceu cando votou en contra
en contra de que se defenderan os intereses deste Concello. Eso para empezar. Vostede non quixo que se contratara un abogado para defender os intereses deste Concello. Eso por un lado. En segundo lugar, vostede, directa ou indirectamente, si ten acceso a esa información, porque a voceira do seu grupo está investigada nesta causa. Polo tanto, vostedes son os que si realmente teñen acceso en todo momento a esa información. Eu chamei os grupos que apoyaron a decisión de contratar un abogado para defender os intereses deste Concello. Vostedes non quixeron, con seu voto en contra, de que se levaran a cabo esas actuacións ou esas decisións. E vostede non sufre ningún desamparo porque sabe, o seu grupo sabe en que momento está o procedimento. Ou quero pensar que sí, porque a súa voceira está investigada. Entonces, creo que como voceira lle dará traslado da evolución do procedimento. Bueno, vale. Gracias. Por alusión. Non, alusión non. Está aceptado o robo. A voceira que Está aceptado o Acepta el robo. Sí, está aceptado el robo. Y porque di traslado de la ley. No, pero puedo intervenir. Es que al aceptar el robo, los integrantes del grupo municipal de Portable solicitaban un informe de secretaría certificada. Sí, en ese escrito solicitaban, toda vez que aceptó el robo, pero matizar unha cosa, que é certo solicitado polo grupo municipal nos seus escritos non cumplen os requisitos legais ni para a emisión de informes ni para a expedición de certificaciones, por los motivos que se le permiten paso a exponer. Artículo 154 do Real Decreto Legislativo, que aprobou o texto refundido das disposicións legais vigentes en materia de residuo local, cando menciona os supostos de informes de secretaría, señala que se necesita el informe de secretario, además de interventor, en los siguientes supuestos, aquellos supuestos en los que lo ordena el presidente o cuando lo solicita un tercio de los miembros con antelación suficiente. El artículo 173 del Real Decreto 258/36 del Decreto de Noviembre, después de dispuesto en el artículo 3 anteriormente, el 3 del Real Decreto 128/2018, lo que se regula los regímenes jurídicos de la Organización Nacional, dispone que la función de asesoramiento legal recibido comprende preguntas, admisión de informes previos a aquellos supuestos que ha sido ordenado el presidente a la corporación o cuando solicita un tercio de los procedimientos con antelación suficiente a celebración de la sesión incumbese de tratarse asunto correspondiente. Tales informes deberán señalar la situación en cada caso aplicable y la adecuación al mismo a los juegos en rollo secto. Este último precepto reglamentario fala de informes previos, o que denota que os mesmos refirense a informes en expedientes anteriores a súa resolución e se reforza o feito de que o mesmo engade con antelación suficiente a celebración da sesión incumbese de tratarse o asunto, o que se refire a expedientes que dean lugar á adopción de acordos. Os artigos 54 do texto refundido da Lei de Bases de Régimen Local e 3 do Real Decreto 268/26, ambos dous refírense a antelación suficiente a celebración da sesión. Vinculan, por lo tanto, a emisión de informes previos por parte dos secretarios solicitados por un tercio dos concelleiros a antelación suficiente a celebración da sesión que incumbese de ser tratado o asunto, o que denota que se trata de informes para resolver un procedimento. La expresión esta con antelación suficiente a que tamén se refiere ao artículo 173.1. Anterior interpretación é coherente coa finalidade dos informes que constituen un documento de xuízo sobre cuestións obxecto de diferentes procedimentos administrativos e, como todo documento de xuízo, a súa finalidade é a de proporcionar ao órgano competente para a resolución dos procedimentos, datos, valoracións ou opinións de resolución dos correspondientes decisións, acordos ou resolucións. Resulta, por lo tanto, que os informes de secretaría a solicitude dun tercio de concelleiros deben ser referidos a expedientes en trámite e ser previos á resolución dos mismos. Este criterio tamén o mantido por la revista de consulta de los ayuntamientos implicados en siguientes consultas que te refiero. Consulta 245399, de junio de 2020, outra de 16 de decembro de 2019, creo que está la ley donde dice que en cuanto a los cursos establecidos en el apartado A del artículo 3 debe entenderse en el sentido de que cada órgano tiene competencia para pedir informes en materia de su competencia, porque la finalidad de los informes es asesorar para que las decisiones se tomen de forma correcta. Así, el alcalde puede pedir informes sobre todas las materias y los concejales deben indicarse aquellas que deben ser analizadas y aprobadas en pleno antes de que se celebre, porque la finalidad del informe es asesorar a quien debe tomar la decisión
comisión. Por tanto, entendemos que los concejales de la oposición no pueden solicitar informes sobre materias que ya se analizaron y sobre las que en este momento no se pretende ningún acuerdo. Otra consulta, del 5 de noviembre de 2020, creo que la tienen escrita en la contestación que le realizó la señora alcaldesa. Por supuesto, examinada por una banda, la solicitud no se presenta, se le da por una cuarta parte del número de concelleiros, son 6 en concreto las solicitudes presentadas, e de outra tampouco se exixe, se refiren a unha materia concreta, un expediente administrativo que vaya a ser objeto de tratamento aquí no pleno, sino que se pretende un informe sobre unha reunión que non ten ningún tipo, un informe xurídico, sobre unha reunión que non ten ningún contenido xurídico, máis que informe que solicitan e información. Por lo tanto, non se cumpre os presupostos legais que determina a normativa vigente para a emisión de informes por parte do secretario. En canto á Secretaría, a función e as certificaciones que denominan ustedes técnicas, las certificaciones de secretarios son certificaciones de coñecemento e corresponde a la normativa vigente expedir certificaciones sobre antecedentes, libros e informes e sobre acordos adoptados por órganos decisorios. A asistencia desta Secretaría na reunión a que ustedes se refiren ou foi a solicitude da señora alcaldesa para non exercicio da fe pública, por lo tanto non existen actas, aí foi un exercicio de outra función que é o acompañamento a alcaldesa reunións cando está o requisito. Moitas gracias. Continuamos. Logo número 2. Perdón, vou comunicar que a secretaria agradecerle a súa le agradezco a secretaria a súa exposición. Creo que neste caso non se adapta o que nos pedimos, porque non podemos pedir un informe previo a unha reunión que non coñecemos. Pode ser que me equivocara nos términos, pido disculpas se pedixen certificación cando unha rectificación, o que nos e o mandamos individualmente cada concelleiro, porque o que se vulneran son os dereitos dos concelleiros, non do grupo municipal. Por lo tanto, agradezo a explicación da señora secretaria, agradezo tamén a contestación en la que fora de tempo da señora alcaldesa, pero unha vez máis me reitero que non reservamos a nosa liberdade a poñer estes feitos en coñecemento da autoridade competente, porque entendemos vulnerados os nosos dereitos. Por tanto, a responsabilidade administrativa ou penal corresponderá a quen corresponda. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Continuamos. Logo número 2. Visto que pasados xoves en comisións informativas a alcaldesa afirmou que non se tiña que facer finalmente modificado algún proxecto do Parque Ramón Barba para poder continuar as obras e que só había que garantir o pago á empresa para rematar as actuacións, rogamos se proceda aos pagos pendentes para que se reanuden as obras e se rematen antes do verano. Bueno, nós estamos en reunións ca dirección de obra e sobre todo ca empresa, co compromiso firme por parte do Concello de pagar esas facturas que quedan pendentes, que evidentemente teñen que vir un rec para poder abonadas. É unha das condicións que nos pon a empresa para poder retomar as obras. Gracias. Sí, necesitamos. Gracias. Continuamos. Logo número 3. Que tal? Bo día a todos e a todas. Nas pasadas comisións informativas celebradas o pasado xoves, que un patente que o concelleiro de Deportes Omar Lamela Vázquez fixo unha clara dedicación das súas funcións ao non responder as preguntas formuladas polo noso grupo. A eso hai que engadir, tal como pudemos comprobar, a raíz dunha cuestión formulada polo Grupo Municipal do Partido Socialista, que tampouco actuou como membro do equipo do goberno ante un problema co iluminado público na Rúa Constitución, donde rexenta o seu negocio, vendo que non funcionaba. Ante isto, rogamos ao Concello de Deportes, Xuventude e Turismo que cumpla coas súas obrigas de informar os grupos de corporación das cuestións que se plantexen e actúen como se espera dun membro do equipo do goberno de situacións como a falta de alumbrado público na Rúa Constitución o pasado de febreiro, cando coñecendo a problemática non fixo nada para resolverla. Moitas gracias. Gracias, alcaldesa. Buenos días. No aceptamos el ruego. Bueno, pues o que te quero decir que me parece que non podemos negar que é un rogo cando menos peculiar, raro, molesto, pero nos pensamos que é necesario, xa que non é a primeira vez que traemos non só o meu grupo, senón o resto, cuestións, rogos, preguntas, ou se contestan cada día de unha maneira ou non se contestan. Entón, a nós, igual que os compañeros de calquer partido, costa-nos traballo, costa-nos tempo, e intentar facer as cousas, e polo menos o que pedimos un pouco que non se pregunte unha cousa ou un robo, pois se comente, se resposte, porque eu penso
pero tamén estive aí que as preguntas ou os robos chegan o martes, non? O martes sabes as cuestións. Non pode pasar o outro día, e che falo con respeto, que pregunte sobre cando vais a abrir Casa Palmeiras e unha resposta é unha cousa distinta a da última vez, que me digas que vais a tirar de listas de persoal cando xa non... Entes no rogo actual? Sí, bueno, pues eu penso que hai que ter, como decía a compañera do PSOE de ONG, moitas veces un poquinho máis de respeto ao traballo da oposición. Moitas gracias. Sí. Vale, respeto siempre. A lo anterior, doy la razón. El robo no lo acepto porque me pones que no hice nada al respecto. Te recuerdo que yo vivo en esa calle, tengo negocios en esa calle, y por estar en ese negocio todos los días, no sabes la cantidad de vecinos que vienen a mí por 1000 temas. Tú te imaginas que estas 3 semanas, como dicen, sin luz en esa calle, creo que... Entonces, pues no lo acepto, porque no es verdad, porque sí, me moví y di traslado a la empresa Intelec sobre el tema. Quiero aclarar que el golpe de luz donde más sufrió fue de la calle Píngara hacia Curros Enríquez. En la completa Constitución, esa fecha de Navidad, hubo unos 3 o 4 días sin luz, que fue cuando se trasladó a Intelec. En esa calle, División Antigua Católica, y no tuvo 3 semanas sin luz. Sí, no, 3 no, 2. También voy a ver 2. No. Diana, solo nada, solo queda nada. O da luz, en este caso, a mí se tendrá unha anécdota que un outro día estaba, bueno, había xente aquí que se botaba un pouco a reír un pouco, se non o digo de outras cousas, como, joa, estivemos o mar e se fala con cariño, 4 plenos ou comisións con unhas canastas que moitas veces había dúbidas en que pabellón era, ou das listas, ou as actividades. Entes no rogo. Eu era eso, Entes no rogo, por favor. Gracias por estar más. Gracias. Pasar. Muy bien. Pasamos con robos do Partido Socialista. Rogo número 1, cando queiran. Gracias. O acontecido no acto celebrado con motivo do 8M neste Concello foi un exemplo claro de falta de rigor, de sensibilidade e, sobre todo, de comprensión do que representa unha data como o Día Internacional da Muller. Non estamos a falar dun acto calquera. O 8 de marzo non é unha celebración, é un recordatorio de loita, de memoria e de compromiso. É o día no que se debe alzar a voz por quen abriu camiño, e porque en hoxe segue enfrontando desigualdades, violencias e silencios. Porén, o que se ofreceu foi o contido baleiro dese significado, en algúns momentos incluso o contrario ao mesmo. Iníciase o acto cun grupo formado por homes e con cancións cuxas letras reproducen unha visión da muller como obxeto. Como exemplo, a canción La Feria de las Flores, onde se trata a muller como unha rosa que se arrinca. Arrincala como se fose unha posesión, onde hai unha loita entre homes por posuíla. En definitiva, falase de conquista e de dominio sobre a muller. Isto lévanos a concluir que o acto foi formulado partindo dunha mensaxe profundamente equivocada no contexto no que nos atopamos. A continuación, desenvolveuse unha intervención na que, malia a participación de varias mulleres que con toda a historia persoal, non se abordaron cuestións esenciais como a igualdade, o feminismo ou os retos que aínda persisten. A isto súmase, unha vez máis, a falta de respeto institucional cara ao conxunto da corporación municipal, tanto no desenvolvemento do acto como na súa posterior difusión pública, onde se volve a invisibilizar ao resto de grupos que asistiron ao que pensaban que sería un acto conmemorativo do 8M. Por todo exposto, rogamos que en diante, antes de organizar actos vinculados a datas de especial relevancia social como o 8M, o 25N, ou calquera acto de loita social de conmemoración internacional, se preparen co rigor, a coherencia e o coñecemento que requiren, garantindo que o contido estea alineado co significado destas conmemoracións, respectando, así mesmo, a representación institucional de toda a corporación municipal. Estas datas non son un trámite, nin un mero acto protocolario. Exixen compromiso, claridade na mensaxe e responsabilidade institucional. Gracias.
Bueno, empecemos a hablar sobre este lugar. Se inicia el acto con un grupo formado por hombres, nada más lejos de la realidad porque había una mujer. Ustedes sí que están invisibilizando la presencia de una mujer cuando ni siquiera se han dado cuenta de que había una mujer. Hablan ustedes de la canción La Feria de las Flores, donde se trata a la mujer como una rosa que se arranca, como si una posesión se tratara. Bueno, esto es una canción de Joaquín Negrete, que yo escuchaba a mi abuela, le cantaba Joaquín Negrete, pero claro, si nos remontamos al pasado, probablemente a la mujer sí que se utilizaba como una musa o como una fuente de inspiración, pero en la actualidad pues habrá canciones que tendríamos que rasgar las vestiduras, igual, todos. Con respecto a que la falta de respeto institucional hacia el conjunto de la corporación municipal, tanto en el desarrollo del acto como en su posterior difusión pública, donde se envuelve e invisibilizar al resto de los grupos que asistieron a lo que pensaban ser un acto conmemorativo. Todos los grupos fueron invitados. También tengo que decir que con respecto a la Unión por Cámara se cometió descultura, que se mandó descultura, un error porque se pidió disculpas, porque se remitió al correo de Unión por Cámara y no al personal de la señora. Y por eso en su momento ya se le pidió disculpas. La habilitación viene a decir lo siguiente: fue remitida el 6 de febrero. Con motivo de la celebración este vindeiro 1 de marzo, Día Internacional da Muller, desde esta Consellería propoñemos a realización dun acto participativo no que estaríamos encantados de que as señoras concelleiras que forman parte dos distintos grupos desta corporación puideran dar a súa visión real a través do seu sentir e experiencia de como as mulleres afrontan os distintos desafíos da vida. Ampliamos tamén esta proposta aos grupos sen representación femenina participando eles ou de vez afiliadas ou simpatizantes. Esto fue la invitación que se remitió el 6 de febrero a todos los grupos. Luego hablan ustedes de responsabilidad institucional. Creo que la mayor responsabilidad institucional es verter, digamos, términos en este ruego que nos ajustan a la realidad. Ustedes sí que han invisibilizado a la mujer que estaba en ese grupo que cantó de forma altruista, vecinos de cambio, pero me pondré en contacto con ellos personalmente para transmitirles el malestar que ha generado esta canción en el grupo del Partido Popular, del PSOE, y bueno, no se acepta hermano. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, puedo tener. Sí. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos e a todas. Bueno, apoiar desde aquí o rogo que traen os compañeiros, estamos totalmente de acordo co que din. Había unha muller, sí, dímonos conta, marchou pronto porque tiña que ir a traballar, pero o resto eran homes, cancións antigas que non tiñan sentido ningún para celebrar o día do 8M. Como fan en outros sitios os que vostede te comentei outro día que non acudiu. Falta de respeto á corporación, sí, parece que non estábamos nese acto. Se veía ben a quen estaban, a quen vostedes quixeron que se veran, pero o resto parece ser que non estábamos. Outra cousa tamén, o correo, se vostede ve que non lle respostamos a un correo, non lle extraña, porque aquí nos din que se facemos maniobras, ese correo pudo ser tamén unha maniobra, porque o grupo que maior representación ten neste concello, nesta corporación, perdón, hai 4 mulleres, nadie respostou. Por que se nos manda un correo ao grupo político, non a nós? Cando temos un correo corporativo, que cando lles interesa, ou un grupo de WhatsApp, mandan. Pero neste caso non recibe ninguna resposta do noso grupo e non lles extraña. Vamos a ver, seriedade, por favor, seriedade. E despois rematamos o evento que vamos a soltar unhas pombas pola paz, non era o Día da Paz. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, muchas gracias. Bueno, yo no pude asistir al acto del 8M y asistió pues, la compañera Ana, que fue la que nos trasladó todo esto. Me llama muchísimo la atención que de todo lo que decimos aquí en este ruego, donde realmente lo más preocupante es que no se haya realmente hablado de lo que significa el Día Internacional de la Mujer, que no se haya
basado en las conversaciones que hubo realmente entre toda la problemática que hay, que lo más importante que usted, señora concejala, sea que este ruego es que no dijimos en nuestra redacción que había una mujer. De verdad, lo más importante de este ruego es que no dijimos que había una mujer. Bueno, pues reiteramos, disculpar, decimos, había un grupo formado por, creo que 5 hombres y una mujer. Una mujer que además se marchó antes. Pero bueno, es importante que el 8M hubiera sido un acto totalmente representativo del Día Internacional de la Mujer, si nosotros hubiéramos tenido en cuenta que había un grupo formado por hombres y una mujer. De verdad, miren un poquito más qué es lo que significan estos días, qué es lo que hay que hacer en estos días. Y si no se puede hacer más que leer un comunicado, porque no hay medios para leer otra cosa que un comunicado, se lee un comunicado, pero no se hace lo que se hizo. Muchas gracias. Sí. El 8M es un día también de celebración por todos los derechos adquiridos, porque nosotras estamos aquí sentadas, hay una alcaldesa mujer, una ex alcaldesa mujer, hay concejalas mujeres, gracias a la lucha de otras mujeres que lucharon por nosotros y seguimos luchando por las generaciones venideras de mujeres. No fue un acto libre de contenido. Y sí, fue importante, porque fue importante que existieran hubiera mujeres y por eso se les invitó a ustedes, para que hablaran desde la experiencia personal, como políticas, pero también como amas de casa, como somos todas amas de casa, como madres y por circunstancias pues, particulares suyas no pudieron, no pusieron algún futuro. Sí, amas de casa. Silencio, por favor. Y yo reivindico el papel de ama de casa, yo soy ama de casa. Y considero que hay amas de casa. Y no hay que tampoco pensar que esperemos que lo vayamos asimilando. Y con respecto, si hubo una mujer, pues sí hubo una mujer. No la visibilicemos. Errores los cometemos todos. Pero claro, que es un día que reivindicamos porque queda muchísimo por hacer y ya lo dije en ese acto. A nuestras hijas hay que educarlas, no para pedir derechos, que exijan los derechos. Eso también se dijo en ese acto. Y es una lucha de la sociedad, de hombres y mujeres. También se dijo en ese acto. Gracias. Muchas gracias. Continuamos. Solo un comentario. ¿Cantas mulleres hai traballando en servicios sociais? Con cantas se contou para este acto? Gracias. Gracias. ¿Puedo responder? Sí. Se invitó a todas. Non digo invitar, organización, traballo. Gracias. Estuvo la coordinadora. Gracias. Invitada solo. Continuamos. Invitada a participar. Continuamos, por favor, con número 2. Bueno, sinceramente, esta humilde concejala, trabajadora y ama de casa sí, se encuentra totalmente perpleja, sinceramente. Pero bueno, luego número 2. Tras las actuaciones supuestamente realizadas por la brigada municipal en la zona de la carretera de Pena al Souto y atendiendo las explicaciones ofrecidas en comisiones, queremos trasladar nuevamente la preocupación de los vecinos. Según se nos indicó, se procedió a la limpieza y señalización de la zona. Sin embargo, la realidad que trasladan los vecinos y de la cual tenemos pruebas gráficas, bueno, es un vídeo que hemos pasado a la alcaldía, entonces llegar a grupos a todos si queréis, es indistinta. La carretera continúa sucia, las cunetas permanecen sin limpiar y los restos del desbroce siguen acumulados sin retirar. La intervención realizada no ha solucionado el problema, sino que en algunos casos consistió únicamente en desplazar la tierra de un lugar al otro, incluso dejándola frente a propiedades privadas. Por otra parte, la señalización se limita a una única señal de peligro, claramente insuficiente ante la gravedad de la situación. Recordamos que el problema no es nuevo ni puntual. El agua que baja desde la senda do Camiño do Cabaleiro sigue llegando a la calzada, generando una situación de riesgo evidente que ya ha provocado caídas de personas y motocicletas. Es importante destacar que a día de hoy la limpieza efectiva en elementos como la fuente está siendo realizada por los propios vecinos, lo que no es admisible en una infraestructura de titularidad municipal. Por todo ello, rogamos que de manera urgente se adopten medidas reales, limpiar correctamente la carretera de las conectas, actuar sobre el origen del problema en la senda do Camiño do Cabaleiro, evitando que el agua siga vertiendo sobre la calzada, retirar adecuadamente los restos de desbroce y la tierra acumulada, implantar una señalización
adecuada y suficiente mientras no se resuelva la situación, ejecutar una vez por todas una solución definitiva que garantice la seguridad vial. No podemos seguir trasladando a los vecinos una sensación de abandono ni permitiendo que una situación claramente peligrosa continúe sin solucionar, mientras son los propios vecinos quienes sufren la falta de actuación municipal. Solicitamos por tanto una intervención inmediata y una planificación concreta con plazos definidos para la resolución de este problema. Gracias. Gracias. Bueno, decir aquí que evidentemente aceptamos o robo, tanto sopemos desta noticia, mandamos a brigada, e a brigada desempeña unha serie de funcións que parece ser, pois, según estamos comprobando, non foron suficientes. Entón, volveremos a mandala para que fagan un traballo máis completo e poidan resolver, pois, bueno, esta situación. Gracias. Continuamos. Tras haber trasladado en las pasadas comisiones la situación de la calle Constitución del Temple, donde continúan produciéndose apagones reiterados, y teniendo en cuenta que se nos indicó que el problema sería revisado, queremos insistir en la importancia de esta cuestión, dado que se trata de una de las principales calles del Temple con actividad comercial y hostelera. Estos fallos encaminados suponen un perjuicio para el tejido económico de la zona y al mismo tiempo generan un problema evidente de seguridad, dejando la vía completamente a oscuras en determinados momentos. Por ello, rogamos que se proceda a una revisión integral de la red de alumbrado público del Concello con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y evitar que situaciones como las descritas vuelvan a producirse, así como que se realice un estudio de las zonas rurales con el objetivo de detectar posibles carencias en la iluminación y valorar la implantación de nuevos puntos de luz en aquellas zonas donde resulte necesario, mejorando así la seguridad de vecinos y vecinas del campo. Gracias, Vanessa. Aceptamos el ruego. Bueno, ya di aviso a la empresa correspondiente para su respectiva revisión tanto en la calle Constitución como otras partes del Temple y Jaime. Gracias. Gracias. Continuamos. ¿Dónde está el bloque? Sí, a su alternativa, mientras. Vale. Robo de alternativa. Tenemos unos criterios audiovisuales. Muy bien. Son dudas que están sobre Os robos, a pequeña. En sesiones anteriores, este grupo municipal de Donegal avisou de que no Parque da Igrexa non funcionaban as farolas, ou que tiña unha cantidad de luz mínima. Non só non foi arranxado o problema, senón que a día de hoxe aumentou a problemática, posto que ante a penumbra na que se atopa a zona, esta é exigida tras juntarse de grupos de mozos que consumen sustancias prohibidas. Por claro, os rapaces non poden chegar a esa zona, por Consello de Vigilancia de Nariz e Pares. No pleno centro de Cambre, en ningún sitio deberá de darse esta situación, pero menos debemos permitir que un goberno un día di e outro, que un goberno un día e outro non miren para outro lado diante dos problemas continuos que nos que se atopan os nosos ciudadanos. Por todo isto, sin máis demora, solicitamos que con carácter de urxente se proceda a un arranxo dominado no Parque de Iglesias. Muy bien. Bueno, aceptamos los robos, pero bueno, decir que desde a empresa nos di que o problema de que esas farolas alumen pouco está no diseño. Ese diseño parece ser que supón que as baterías alumen pouco e hacia baixo, causando un efecto de oscuridade. Eso que nos di a empresa, que un problema de diseño por eso causa esta penumbra. A solución que nos dan desde a empresa é cambiar e renovar de forma integral os puntos de luz por luminarias de alta eficiencia. É a solución que nos dan a día de hoxe. Simplemente as luminarias, non fai falta cambiar as farolas. Cambiar de luminaria que fala. É a farola, claro. Sí. Vale, moitas grazas. Gracias, continuamos. Reiterando novamente un rogo, así vimos dende o Benegal,
rompimiento do silencio que actúa este goberno do PP, onde non se nos dá traslado das comunicacións que se deberan ter emitido diante das administracións con demandas e melloras para o noso Concello, propostas tanto polo bloque como por outros grupos políticos. Digo que diante deste silencio, asalta-nos a dúbida de se de verdade foron emitidas, se se lle dou traslado ou que están obrigados por ser competencia do Pleno. Temos que, unha vez máis, retratarlos como un grupo mentireiro que cumpre sistemáticamente os seus compromisos e pasa a lei por onde lles peta, entrando nun oscuro proceso de ilegalidade coas súas actuacións. Así que de novo lles pedimos, non lles pidamos, non lles exiximos e aquí solicitamos que se nos dé traslado de inmediato, se claren excusas de todos aqueles procedimentos que foron traídos ou a pleno a confusión informativas que incluían traslado a outras administracións. Así mesmo, se nos dá resposta inmediata de todos os rogos e preguntas que siguen sin contestar. Bueno, vamos a hacer máis corrego para unha acusación particular. Vamos a ver. Todos se checan, Sí, certo. É máis fácil eso que unha lotería. Vamos a ver, ustedes aquí plantexan como se non tuveran ningún tipo de información, de contacto, de resposta, de nada. Eu penso que, bueno, que é un pouco excesivo, non? Unha forma de plantexar este rogo. Que hai rogos que ainda non contestamos? Certo. Que hai documentación que todavía está pendente? Certo, pero tamén hai información que mandamos. E tamén estamos aí e tratamos de avisar ou comentar temas de interese para a corporación. Eso tamén é verdade. E tamén é verdade que o teléfono está a disposición das 24 horas para calquer tipo de cuestión. Que non chegamos ou non cubrimos ou non contemplamos todo o que vostedes nos piden. Certo. Pero, bueno, creo que hai unha disposición e unha intención de trasladar todo o que podemos no momento que podemos. Os rogos aceptan, pido disculpas por non dar esa cobertura que vos nos piden, pero que, bueno, penso que a realidade non é a que reflexan aquí. Aquí nos reflexan como se pasáramos de todo e nos dera todo igual, por gusto e gana. Que non é completa, sí, pero que facemos o que podemos por informar e dar traslado. Eso tamén o teñen que ter en conta. Pero, bueno, si é verdad que non como quixéramos, nin como vostedes tamén quixeran, pero trataremos de ir avanzando e ir cubrindo toda esa información que nos demandan. Moitas gracias. Dado que a ampliación dos locais do Centro Deportivo da Barcala sen ser podidos usar, sen poder ser usados pola veciñanza, posto que non está recibida a obra, e diante das preguntas por esa situación, a señora alcaldesa informou que era porque se lle debían cartos á empresa que levou a cabo a ampliación del bloque. Non saímos da nosa estupefacción, posto que é moi entendible que unha empresa que irá cobrar polo traballo feito. A demanda continua da poboación para manter a saúde das prácticas necesarias vese imposibilitada en todos os locais que temos no Concello, que porque non as abren, non funcionan, non se manteñen as actividades, algo total e absolutamente insostible. Diante desta situación solicitamos que dado que a Franco, se é así, e o pago do traballo realizado na región da Barcala, se procedan por os mecanismos necesarios, garantindo que se poida abrir o gimnasio de seguido. Bueno, esta situación xa cometemos en momento. Un día salimos do despacho co firme compromiso de que aquel día estaba aberto o local, despois hubo un cambio ou unha viraxe na empresa que decían que non. O arquitecto tratou de chegar a un entendemento para evitar a rescisión do contrato, falando ca dirección de obra, falando ca empresa. Bueno, nese intento, nesa intención que temos de solucionarlo, resolverlo, abrirlo canto antes, pois, bueno, a última noticia que teño que o arquitecto que a dirección de obra parece que xa hai outra disposición, parece que a dirección de obra xa o está pensando e cree que é mellor solucionarlo pola vía máis fácil para todos. Por outra banda, a abogada da empresa quere o solicitou unha reunión co Departamento Xurídico do Concello e, bueno, con intención, pois, o queremos de resolverlo. En eso estamos. Dende logo, dende o goberno e dende os técnicos deste Concello, queremos resolverlo canto antes. En principio, así va a ser, pero, bueno, as cousas torcéronse, consideraron que non querían facelo e, bueno, estamos facéndonos dende o Concello evitar esa rescisión e chegar ao acordo, entendemento para que non haxa perxuicios para nadie, principalmente para os vecinos, claro. Pero, señora alcaldesa, con mayor das cordialidades, que para vostedes sempre, cando das explicacións sempre hai unha especie de nebulosa,
de axente líptico de oración que non acabamos de descubrir e de discernir. É dicir, non sabemos positivamente que, grosso modo, a obra de calquera cidadán non ten iso, a obra está acabada. A obra en sí está acabada. Vale, entón, para que se pueda entender fora deste pleno ou dentro deste pleno, cal é o problema? É dicir, o problema é que a empresa considera que houve un sobrecusto na obra e non se atende ese sobrecusto, a obra non está debidamente recepcionada porque ten algún problema técnico. Cal é o problema? Porque de verdade que eu digo, sigo sin saber cal é o problema. O que me digo usted, deduzo que hai un accidente que ten unha fe, que hai outro funcionario que ten unha fe, e que todo o mundo quererá mal acordo antes un bom derecho. Pero cal é o problema? Porque seguimos sin saber. Bueno, ahora non está terminada, y determinar eso, pero de todas formas, para mayor información, le pido ao técnico que expoña o que date un informe explicando detenidamente cal é a cuestión e que punto estamos. Bueno, es que ya con una entrevista que damos entre los grupos. Ah, bueno, como queiran, o por escrito o por entrevista, como decidan e prefieran ustedes. Unha entrevista? Moi ben, vale, pois xa organizo unha reunión. Dígame. Sí, pero siguiendo o comentario, eu non creo que haya nada a hacer e que haya problemas. Vamos a partir de aí, porque senón nos apartimos mal, non? Pero que sí está claro que a información, ao meu entender, non é correcta, porque hai un informe de Secretaría donde di que hai que facer comunicado, e se está comunicado. Se se está comunicado, se esa aceptación da fórmula para cerrar este tema, é imposible que digamos que está próximo a consecución, porque habrá que hacer un modificado. Hai un modificado planteado a cero. A cero quere dicir, fixemos estas obras, non fixemos outras, e agora se plantea por parte da Secretaría, como a lógica, porque así o procedimento, hai que facer un modificado. Se hai que facer un modificado, desde logo non é unha temporalidade de decir xa estamos a chegar ao acuerdo, que hai que facer un modificado. Ou non hai que facelo. Outro día aquí se propoña a alternativa planteou un tema, eu propoñía un tema, vamos a intentar aí que facer non hai que facer, non podemos pasar por encima do informe da secretaria, senón se podemos aceptarlo durante todos, entendemos que el interés público e social cerrar isto sin modificado, cerrarlo, pero quero dicir, esas son as condicións. Perdón, que estaban ustedes falando e por iso non me entendías, pois eu digo despois non me como... Bueno, o robo está aceptado. O robo está aceptado. Bueno, vale, hai que isto de intentar dar explicacións que non se dá a alcaldesa, se vai... Si quere, lle dou a explicación que dou da empresa. O director da obra, si quere. Tamén lle explico a atención que vostede lle dedicou ao director da obra, que puxo por escrito. Las obras empiezan el día 9 de marzo de 2023. El 24 de abril de 2023 se presentó por sede electrónica la solicitud de autorización para la redacción del presente documento. No se obtiene ninguna respuesta ni comentario alguno por parte de ningún miembro del Concello. Los responsables iniciales del proyecto ni siquiera responden al teléfono. Y visto que nadie en el Concello quiere saber del asunto, decide de modo propio continuar con las obras. Esta era o nivel de responsabilidad e atención que tiñan vostedes con esa obra. Señor concelleiro, concreto unha reunión co técnico para convocar os grupos e lle expliquen a situación na que se encontra a día de hoxe o local da Parpala. Moitas gracias. Continuamos. Podemos en todos. No, continuamos, por favor. O robo está aceptado. Continuamos, por favor. O robo está... El ROM dice que yo puedo intervenir. Yo no he hecho el ruego está aceptado y el resto de los grupos municipales no hay nadie que intervenir. ¿Qué quería, señora concelleira? No, señora concelleira? Yo no estoy faltando el respeto. Por favor, no está faltando el respeto. Pero, por tanto, ¿qué cree, señora concelleira? Es increíble. O sea, aquí lo que está pidiendo el bloque en su ruego es que esto que se informe, se solucione y se nos den respuestas. Aquí claramente las respuestas en varias de las cosas son: nos reunimos con esta gente tenía muy buena intención, eran muy buenos y maravillosos, pero de repente se levantaron, cambiaron de opinión y ahora ya no nos hacen caso. Bueno, primero como consejo vamos a empezar a creernos un poquito menos la buena voluntad de la gente que se sienta con nosotros y tenemos un montón de dinero, porque igual puede todo acabar igual.
necesitamos saber cómo está esta situación, necesitamos esos informes. Esos informes tendrán un motivo, que será, no está recepcionada por esto, no está por lo otro, no está tal, pero terminar la respuesta de ese ruego diciendo otra vez más la culpa es tuya, por favor, o sea, de verdad que, déjame terminar un segundo más. De acuerdo, viene de atrás, de acuerdo, si lo sabemos todos, pero de todas maneras, ahora mismo la responsabilidad de esto es de ustedes y tienen que intentar buscar una solución. Y nosotros lo que estamos pidiendo, con lo que están pidiendo, o eso te digo, es una respuesta con esa solución. Y hasta ahora yo tampoco la he entendido. Vamos a ver, pero eu creo que me explico ben. Estamos en reunións, en diálogo a dirección de empresa e ca empresa, a dirección de obra e ca empresa, para evitar ter que chegar a unha rescisión. De feito, a abogada da empresa pediu unha cita e unha reunión co departamento xurídico deste Concello. Parece ser que hai outra vez ese talante ou esa intención de retomar este asunto. Asunto que nesa reunión salimos todos co acordo de que o local estaba aberto en 10 días. Esa foi a decisión que se tomou nesa reunión. A continuación, ao longo dos días, hubo un cambio de decisión, entón o técnico falou ca dirección de obra e ca empresa e dixo, mira, si isto non sai adiante ou si isto non o resolvemos, dentro do Concello, o único paso, a única opción que nos queda é rescindir. E así tomamos as medidas que tuvemos que tomar. A día de hoxe, o técnico volveu a retomar o diálogo ca dirección de obra e a empresa parece ser que está interesada en saber o alcance legal e o que supón unha rescisión e quere falalo co departamento xurídico do Concello. Creo, para mí, é unha boa noticia porque según me traslada o técnico, o arquitecto, parece ser que hai outra vez esa intención de volver a entendernos. Para mí é unha boa noticia. Ese é o punto no que estamos. Ahora ben, como lle dixemos o señor concelleiro, que quere saber exactamente a situación técnica dese local e que é o que realmente pasou e cal é a postura do Concello, que evidentemente eu vou concertar unha reunión co arquitecto e cos grupos para que o técnico, que é o profesional e o especialista, explique por que ese local a día de hoxe está cerrado e por que a día de hoxe non está en funcionamento. Eso penso que está bastante claro, non? A realidade sobre este local. O que pasou e o que está pasando a día de hoxe. E a mellor forma de aclararlo é con esa reunión que está pedindo o bloque. Gracias. Continuamos. O rogo de alternativa. Sí, gracias. Son moitas as entidades veciñais que están a sufrir a carencia de servicios para a vecinanza no Concello. Por lo tanto, nos parece interesante facer eco de todas esas iniciativas veciñais e de entidades nas redes municipais do Concello, en aras de complementar os servicios municipais que agora non se están dando, pero tamén para colaborar coas entidades na difusión das súas actividades. Motivo polo cal rogamos que se estableza un procedimento para a publicidade na web municipal de actividades promovidas por asociacións e que se comunique dito procedimento a todas as entidades municipais. Gracias. Gracias. Se acepta el rogo. Bueno, quería evitar, vou intentar evitar máis crispación da que hai hoxe aquí. Isto non é unha apreciación de Manuel Castro ni de Raúl de Vela, é unha apreciación dos veciños. Rogamos de novo que os medios municipais non se sean empregados como un uso partidista. Isto ven a raíz dunha noticia publicada fai un día ca mellora da seguridade viaria, con resultados a facer na ACE 214. Pensamos, non vou ler o que se publicou na página do Concello, pero pensamos que a noticia debería de ser da seguinte maneira. Deberíase informar as obras que se están realizando na ACE 214 por parte da administración competente, neste caso a Xunta de Galicia, cousa que tiña que haber feito fai moito tempo,
de advertir a veciñanza os tramos nos que se está a actuar en tempo real con as posibles incidencias que pode causar a nivel de tráfico e itinerarios alternativos por que discurrir para evitar embotellamentos. Tamén vixiar as obras, hai un descontento xeralizado que a altura do firme non se está facendo un fresado correcto, polo tanto hai moitas entradas das casas que agora quedan moito máis altas que anteriormente e moitos vehículos non poden acceder correctamente. Grazas. Moitas gracias. Paso co último. Seguindo na liña do robo anterior, o uso informativo correcto das redes municipais de comunicación, creo que é necesario facer unha publicación felicitando unha veciña deste concello que nos debería de encher de orgullo a todos nós tras haber recibido o pasado fin de semana o seu quinto galardón nos premios Mestre Mateo a mellor dirección de fotografía dende a alternativa dos veciños. Felicidades, Lucía. Veciños como a ela seguramente servirán de inspiración a moitos mozos e mozas deste concello nun momento no que a cultura e o fomento da mesma é tan necesario. Gracias. Moitas gracias. Continuamos. Preguntas de moi importante, de Roqueño. Gracias. Bueno, casi buenas tardes. Nas pasadas comisións informativas, a Conselleira de Cultura asegurou que instancias máis altas que ela autorizaron a Asociación da Terceira Idade na Barcala a apertura no baixo dunha porta de acceso ao almacén e a instalación ali de armarios altos de madeiras en Anclar. Isto falou da biblioteca. Quen é a instancia máis alta que autorizou esta acción? Vamos a ver, desde o Concello o que se fai son aquelos cambios, aquelas modificacións nos locales sociais que se considere máis acertado para mellorar e aproveitar mellor os espacios e dar maior servicio aos veciños. Aquí non se trata de instancias nin de outra cousa, se trata de tomar decisións que melloren e faciliten o uso dos locais sociais a nosos veciños. Perdone, señora alcaldesa, pero usted non pode privilexiar o uso de unha asociación sobre outra que ademais ten unha sensibilidade especial que é a ela que utiliza sempre a ludoteca e con personas en sillas de rodas. Ademais, aunque si ustedes toman a decisión, terán que ter, antes de actuar, algún tipo de informe, por favor. Que pasó? Acabou xa. Non recortou a pregunta, señora alcaldesa. Non resposta as preguntas, vanse polas, non sei, polas ramas. Vamos a ver, que esta instancia superior non sei a que se refire, son decisións que se toman do Concello sobre os locais sociais do Concello e sobre o tema que acaba de expoñer, pois ten toda a razón do mundo. Ten toda a razón do mundo e a nosa obrigación é coidar ou preservar os intereses e as necesidades dos nosos veciños sin preferencia de ningún tipo. En eso estamos. Por favor, resposte a miña pregunta. Resposte a señora concelleira. Quere aportar algo máis sobre isto? Señora concelleira. Me limito a lo que ya dije. A lo que ya dije. Y aparte que yo no autoricé. Quisiera consultar a otros niveles y consultar a otros niveles. Por favor, señora concelleira, por favor. La pregunta es sobre su respuesta. Mi respuesta va a tener a continuación para la siguiente. Voy a hacer lectura de lo que remití sobre lo que yo sí que autoricé. Pues continuamos con la segunda pregunta. Gracias. Volvendo ás pasadas comisións informativas, a Conselleira de Cultura negou a existencia dunha cociña no almacén onde foron instalados os armarios altos dividindo a biblioteca cando ali se instalou un fogón, un fregadeiro con acometida de agua. Está ese local acondicionado para usar con seguridade ali un fogón, unha cociña? Gracias. Con data del 8 de enero foi notificada a cesión do uso do almacén da xeoteca e xogoteca para o seu uso os venres e sábados segundo a súa solicitude. Neste documento tamén se indicaba que o uso do local será compartido coas actividades que se poidan desenvolver dende o Concello, respetando os servicios usos xa concedidos.
Con base neste documento, primeiro, aclarar que teñen utilizado a cesión do almacén da Xogoteca para office, almacén e oficina. Con respecto ao local da Xogoteca, será compartido coas actividades que se poidan desenvolver dentro do Concello. En ningún momento teñen autorización para parcelar unha liña de estanterías con libros a Xogoteca, en menoscabo do resto das asociacións que tamén teñen autorización para utilizar a Xogoteca. Segundo, volvese a dar días de prazo para tirar os armarios colocados na Xogoteca a modo de separación. No caso de non retirarlo, procederase a revocar o permiso de utilización tanto da Xogoteca como do almacén da Xogoteca. A continuación, os armarios serán retirados por personal municipal. O plazo termina este sábado. Gracias. Continuamos. Non tengo constancia que na cocina, sí en office. Y consulté lo que puede contener un office. Disculpe, mire la diferencia en cualquier diccionario. Acabo de mirarlo. Y aparte que lo consulté. Continuamos, por favor. Pregunta número 3. Sigo. Vai tomar medidas inmediatas a alcaldesa para repoñer a legalidade no Baixo da Bacala en donde se fixeron as actuacións sinaladas na primeira e segunda pregunta e que son un perigo para os usuarios? Señora alcaldesa. Podemos repetir a pregunta? Para repoñer a legalidade no Baixo da Bacala, en donde se fixeron as actuacións sinaladas na primeira e segunda pregunta. Xa está contestada. Contestada de que? A concelleira, yo acabo de contestar. A concelleira... As medidas que se van a llevar a cabo, ou se tomaron. As medidas nas comisións informativas acababan xa antes, os 10 días. Agora son 10 días máis e aquello sigue dividindo o espacio da biblioteca con un peligroso línea de armarios sin anclar, cando ali hai unha actividade que ademais é histórica normalmente. Gracias. Voy a contestarle en la medida de lo posible. Esa estantería yo estaba de baja, pues se baja, y tenía las competencias, esas competencias estaban federadas, cuando me parece cuando vi ese muro de las reglamentaciones, yo ya hablaba un muro de las reglamentaciones y estoy completamente de acuerdo que tiene que ser retirado. Quisieron consultarlo, se les dio tiempo para consultarlo, y de luego yo me ratifico mi decisión de que termina el plazo este fin de semana. Disculpe, el sábado. Perdón, señora concelleira. A ver, ¿quién es el gobierno? ¿Quién autoriza? ¿Quién debe tomar medidas cuando no se hacen las cosas como deberían? Esta é unha pregunta, concelleira, xa lle respondeu, lle dou data e lle informou da decisión tomada e continuamos. Moitas gracias. As preguntas do Partido Socialista. Gracias, alcaldesa. Desde la entrada del Partido Popular en el gobierno municipal, este concello ha perdido varias subvenciones relevantes. La del programa de socorrismo 2026 de la Diputación para la piscina municipal de Castro de Bosques, las correspondientes al programa P Concellos 2026 y la subvención para oradores duales de empleo de Asunto de Galicia. Por todo ello, ¿puede el gobierno municipal explicar cuántas subvenciones se han perdido en total desde que está en el gobierno y cuáles son exactamente y cuántas más se encuentran actualmente en riesgo por no haber presentado la documentación requerida en plazo? Gracias. Sí, se perdieron las ya mencionadas y la PRO, lamentablemente ya saben los problemas de personal que ha habido en intervención estos meses y que ha llevado a retrasos en trámites como la elaboración de la cuenta general del año 2024, que por fin se tratará mañana en comisión, y trabajaremos para que esta situación no se vuelva a repetir en futuras convocatorias. Continuamos. No hay más riesgo de que se pierda alguna más. Eso es una segunda pregunta, pero si quieres se la respondo ahora. No hay constancia de que se encuentre ninguna otra en esta situación. Gracias. Continuamos. Gracias. Cal é o horario oficial vixente da Biblioteca Municipal Os Templarios do Sexto de Apertura?
xa que non coincide a información publicada na web municipal en plataformas externas como Google e non se informa deste dato tan básico na comunicación de reapertura publicada nas redes sociais do Concello. Gracias. Digamos que ya se remitió a Google que procediera a la rectificación de los datos que figuran, porque ellos en un principio no constatan de que haya una parte infantil y una parte de adultos en las bibliotecas. Y el horario estipulado de la biblioteca de los Templarios es la biblioteca de adultos de lunes a viernes de 10 a 1 y de 4 a 8, y la biblioteca infantil martes, miércoles y viernes de 4 a 8. Gracias. Gracias, continuamos. Perdón, digo, xa que puxeronse en contacto con Google para que o modificara, penso que tamén se pode modificar na web do Concello. Ya me he puesto en contacto con la persona, digamos, responsable de volcar esa información a las redes. Gracias. En la web y también con Google, que también ahí donde figura también la información. ¿Nos podría repetir, por favor, el horario porque no se lo tengo anotado, por favor? Sí. Gracias. Perdón, no fui suficientemente espacio. Biblioteca de adultos, los lunes a viernes, de 10 a 13 horas, por la tarde, 4 a 8. Y biblioteca infantil, martes, miércoles y viernes, de 4 a 8. Esto es un horario que se me manda desde el horario de la biblioteca Templarios, que se permite esa estructura. Gracias. Gracias, continuamos. ¿Exactamente cuántas personas están trabajando actualmente para el Departamento de Intervención? Gracias. 5. Gracias, pasamos ás preguntas do BNG. Hola, buen día a todos e a todos. A día de hoxe seguimos sin saber cales son os locais de titularidade municipal, cales son as asociacións que fan uso dos mesmos, que actividades se desenvolven ali e cales son as asociacións que teñen autorización do Concello para as mesmas. Teñen realmente feito ese traballo ou seguimos a ser un Concello de traca que non se sabe manexar as súas propiedades e uso que se fan das mesmas? Gracias. Gracias. Se somos un concello de tracas será desde fai moitos anos, pero moitos, porque costa encontrar información sobre as asociacións. Si me refiro, bueno, refiriéndome a lo que es el informe de Secretaría del 2023, sí que se informa de que no hay una base documental fiable que permita expedir certificaciones, con lo cual eso ya es un dato muy importante. A medida que me fui interesando por todos los datos de las asociaciones y comprobar que es una tarea muy difícil conseguir información, pues solicito, remito una providencia al área al encargado, digamos, al coordinador de servicios de cultura, educación y deporte. Solicito que por el coordinador de actividades culturales y educativas se emite informe sobre los siguientes extremos: datos de las entidades que están ocupando locales municipales no registro municipal de asociacións veciñais, data da resolución para que se acordou a inscripción no dito registro e número de dita inscripción, datos das resolucións ou acordos da Xunta de Goberno local, caso de existir, por as que se autorizou a ditas entidades o uso de locais municipais. Artigo 6 da Ordenanza Reguladora de uso de locais e instalacións municipais a asociacións veciñais e tipos de cesión de dito uso anual, temporal ou puntual. Duración das cesións de uso, caso de existir estas artigo 7 da ordenanza citada e o caso de que transcurreran os 4 anos a que se refire o dito artigo, se as entidades formalizaron nova solicitude do uso dos termos establecidos no artigo 4 da ordenanza. Se ditas entidades complementaron o disposto tamén poden saber do artículo 36.2 do Regulamento de Participación Cidadá e presentaron o ordenamento e programa anual de actividades do ano en curso antes do 31 de xaneiro de 2025. Actualmente, ayer había 19 asociaciones que habían aportado toda la documentación y estoy segura que ya se va a empezar a ir aportando toda la documentación de las asociaciones.
pero que conste que hay más de 200 asociaciones y va a llevar su tiempo. Y claro que hay que dar el primer paso, pero en un momento no es recuperar un registro de antes, no, es empezar de cero. Estamos faltos de personal y hace falta funcionario dedicado exclusivamente al registro. Yo creo que somos todos conscientes, tanto los que gobernaron, los que estuvieron en la oposición, del grave problema que tenemos con el registro municipal de este concello. Yo doy el primer paso. Que sigamos dando pasos en ese sentido ya igual no me corresponde a mí o sí me vuelve a corresponder a mí. Pero se están dando los pasos adecuados en ese sentido. Gracias. Gracias. Continuamos. Nos envíes además que se mantiene el apartamento presente con problemas de movilidad y sobre todo aquellos locales municipales sin que se cumplan dichos compromisos que fueron aceptados en pleno. La discriminación que sufren las personas que se ven desoídos con sus derechos no debe recibo a día de hoy. ¿Cuándo piensa llevar a cabo pintado de esos apartamentos? Cuando acabemos sobre o bacheo, empezamos co pintado. Gracias. Diante do período constante que vienen todos os que transitan, ven a pelo carro o a falla de Cebre, e que é únicamente a responsabilidade da familia propietaria, este grupo municipal do Negate solicitado por varias veces que se reclamara o bo estado do arborado, así como a limpeza, así como que se lle dera traslado a Xunta como responsable da estrada de Xunta. Que fixeron vostedes ao respecto? Teñen documentación referida a esta viciosa reclamación? Bueno, vamos a ver, o noso goberno non protexou ata agora ninguna reclamación a esta familia, a vostos propietarios. O que se fixemos foi ter unha reunión con eles, donde, bueno, escoitar as súas intencións. Intencións que habrá que valorar se nos interesa ou non nos interesa. O que sí, en relación coa familia, nós, por a nosa parte, o que sí estamos tratando a Xunta de conseguir que nos fagan a senda, a famosa senda de Cebre. E, bueno, estamos peleixando porque veña para aquí e que non la fagan. Ahora, o tema de reclamacións dos propietarios da finca non fixemos ninguna actuación en concreto. Si o recibimos, eles escucheron as súas intencións, tanto de alquiler ou de venta ou de cesión, pero, bueno, eso habrá que valoralo dentro dos distintos departamentos para ver se nos interesa ou non que facer e que solución tomar. Gracias. Pasamos ás preguntas de alternativa. Cando queiran. Sí, gracias. ¿Qué afluencia de uso y disponibilidad están a los locales de ensayo? Gracias. Sí, gracias. Bueno, a fecha de hoy estamos en los niveles más altos de ocupación en la historia de los locales de ensayo, con un horario de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 y media de la noche todos los días. Y cuenta con 28 grupos y 14 solícitas, con un total de 142 usuarios a día de hoy. Gracias. Continuamos. Sí, gracias. De cantas queixas hai constancia por mor do uso destes locais? Hay varias, pero es una sola vecina. Gracias. Pois, sin máis asuntos que tratar, damos por terminada esta sesión. Moitas gracias a todos e bo día. E a todas.